kan tintin fani seni before Sunday you crown me differ and dear bibiania usuki wati John Pata and again I say ochimi tumu no da hotel and the hotel no da no hotel sika insu sika edwan sika 15 million minchia so mami me pacho se miniska me koma ko bobisia na mo ye de di twetwa sade ti pacho osi dabi e kan 7 million ni je no so ko faska di twai ena ye ko ni ba ko twetwa semi na 35 million na so kimati o de me ye djuma e di twaka afro ko ye no ni ma me ni to konto eti ye honu na o mka chense ye twa wie na mka chen panfo se panfo e ba cho geno e de meka o de meka e ka no de me no ti mi to mo nsam ni pa cho mo fa mi sika de e ma me o si wotwa am wotwa se no dia o ti mi so wotwa enu susu etifo we have gone and we are coming. Across I am the brofo, and no, your corner no fear, ya, you are the mother. I fed a young quadanti, I fed you than your them say, say, no quantum, would I not the action, so ja, yada or body, and I say, would I not the action, and so be die at the ancient. Or no, not the ancient, okay. Will be a daddy and chino. There be action. Will be catan and in one tibia. Now on things to be a of saying Uncle Pon, being and when I'm ready, no apejana, and say Yadum, and ya lamb and yana, and ya man, sorry, ya one more ye did no, and then yana yanu, and Sebi, and I saw ye mo, because ye did be will be fear and would ye no swear yana. One sorry. E say ya man so na ni akata man so e de na fa kromu apepe ni dede enyane no e me ye de na kwa kwahye mo kire nti nye dede ni nyane wo enye obi bo wo na nyane wo bi ko obi da ye no wonya sorry ye no ye kobo no wo so no wa onani ante eye abasabi ensabi e na eso wo mo epeja wo nti abrebia na wo de aseda ma me se wo de nyame enyen sanchirene wa brabo mu no se wo sorry anopa no kura no eno eyen sanchirene kase pa na mo ma menka sembi nchiro mia me ba Ishmael na de ema me na ose menkan ose entan obi a emfa won ne bone a enipa no ayewo entan obi a emfa won ne bone a enipa no ayewo bra ho ase emfa won ne sede wanya wo ho afa dwene papa emfa hone sede abrabo no etwa wo ma emfa ho ene ketua ekura wo ana ketua yede ama wo fache ni titru wo ankasa wo ho enyan empaiboda enyan empaibo eda enyan empaiboda se wo bompaye ede ama afoforo ana obia wo bompaye ede ama obia asem no eye me de papa nti my minim se wate na ubegina so na fe wo de etu anamo na etumi aboa omedin ede Maa Akos program no eye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadi no ene ye de brew no ya hyehye ena yede hebrew enadwada wodobo someni de toso edu emienu na nakua koko ewa ha sanso ena evangelist Samuel Mensa ewa ha Ishmael Haywood ebomi chidom ene adontene be luchi ede yako social media ye Facebook and afa YouTube live na yenkwan na yemamo update god yebe bia no na yetu ho anamo no yemamo update agria Marco tell ye chietiefu na Marco Lydia ba ha ya baba wa Lydia your fans you do watch at the boy the boyfriend dua said o si tete ne fa enti na anu wedding pa
na Abidjan ne ho ahon ko di fu nsuo bobo ne he Akoma afre antoa edino doso men kai bi ne edoso ma ko ebi kura ho a ade chen ye no sa kai biem sa ba keka kire ho na che se ya hwe yi ana ko okwa no na taw na so sedi esitie no ne boy na no ne te na otete no o jeje no eno na ma ni bo sa adua no na nyame adom ye kaase ye beye ampa ye be kwakoye ye tiefu adaroma omo aboa ye de wuwa Abidjan ko divoa ne he ne ho kwade banyina ho kwade banyina yakeka bom ena ye se esese ye yini nyina efiri ho yakwanye nim se ye be ko divoa no mo ka che se obi a wokom nsuo ebetumi aye ni nyina okwa akosresre nti eno de ye dwai to a na ye bia ye nim no konfo eni hu ni asem nana ni hu ni asem ye adwuma nye nne ye nte ne ho asem bone bia maami se momra na se de tie bia mekwa akosre me kosresre free ho nyina keka bobom ampa ye dwai to a ye maami nana ye bi waje ye fefe so asre e de amaye se be ya Lydia e benya nkwa na wo de atena sie nti ye ko ye e na mo hwa na tie obeba Facebook live Akoma 87.9 FM bia na unhunu se de ye si dane duada nti wo ba no wa behwe bi na Lydia e na uyama no akoto fom no Lydia na wakoto fom ho no na ye bi nso ono so ye ne e wo so ye ti beba Facebook Akoma 87.9 wahunu enkosua hodo ya egubo ni mu nkosua hodo because edua no boy na doso enti no nkosua ne doso ne snaps akese enkoko nyina ye betwa bi because nye adwuma ketewa enti ho kanye ekaketewa nye ho kanye kaketewa efrise se ye okono kosire nsuo no ba bi etwa ya ha kwan nyina wo frɛ wo gbogbo enye ha ko divoa obi se me kra meti kromu ho nanso sansuo no me mfreda mintumi enye sa adwuma no enti wo mo kra suro wo mo nsuo no wo mo kra suro ebi kra se wo ko waje so odidwie eni aduade ma aduade ma ene wo ko fefi wan timu na akogya dwie na ya ko bobo hwan ene akoye sa ade no obewu mesi ababa wa we ye nuru ha nka wo wuye nonim ade ba kon ma won dua bo muso de nsuo bebre na ebo dua nti nsuo bebre na ka bo mbo dua nyina na ase aseda ben na ode da nsuo na ase oso me de be ma ne mpana ne me na ase na nsuo na ka no so because o say ade ba ko ehu odua bo no say obebo dua na wa be fre nsuo be say bia nsuo num ensia na ode nipa ba ko be say mase danie omo ma aka no wen nti e ba sa wo ma na nsuo na aka ni nyina be fa wo ma ne ba ko edi ada wo ho ase say o ma ye adwuma ma do mo ase ofo ma ni wie na still ebi wo ha ebi aka akira a no ate ase abusuani mu nti obe form nyina until say nsuo na wo do bo odua no obia benya na seda eti wono ne ma ne se wie a no wasa agba ewura na sa enso ya no wate ase wabusuani na wo kunkum mo so de da ono ho ase so man adwuma wa ye Rwanda na so no abeda no ho ase yo enti kansuo du nwotwe no enka ebefa nkrofo du nwotwe ebefa wono Lydia abefa ne mame ensa na afa abrantie no ya o ma ni bodua no enson enti akabe we ye nan yo akabe 14 enti ensuo ne ma nyina beti ase abusuani kopin so mbenya nipa 14 ne dia dom ho ase enye sa so ade se omo so fa chire se ko ese dia ade se abusuani no nti o se nkrofo bebre ewuo bi ase abusuani a omo nti ase ni nyina ya sa de we wo se abusuani wu to ba no bi anti ase ba de bia no bi na akobodua ba do anka no kura wom na se wantumi andane ne yie mote dia yo mabodua bo no mote dua ne die ebi wo ha de ya wo no ya na so nye dua bo e na be so problem no ka bibi se edua bo de wo ho na mmom first no na ukofa ye nana no mukofa obi ade no nte ne ho ase a na wakọ abusa ani dua abo no nti obodua na nipa kro nso tsa ade no aba na se bibia nipa kro no nti dua abo de na ho ba enne na o ma se na obi anu ma na so obodua obi anu nti dua abo asba no obodua no akofre
no akofre ono na abodua no so no sa ne nam na ayi ase no sa agiragina ne ho obewu no sa ade ono abodua wo ho no sa ekoye me fra ubie medua we nkume wo so wo be fra nipa no akofre no ne gina fon so no ne ebo nkomo wo na wo bewu ebi na eye lady an nti no wo be nso ode ne nsa ebobo form ni nyina no ya de dandan dua ne ma no dua na wo boy ye ndoso ti age se oye ni nyina maako nti wo hwa we ka ho wabutu wo me yensa nti odane ni nyina ye dane ni nyina firi ho yi wo nyina ensuo du wo twe na wo frɛ ye no ye dane ni nyina firi ho nti atiefo o madwuma na amode ma aye no eno a na egusu aye ye siesie ne dem ama no ese wo manya mpa dem akra no anya ne mpa net butu so fefe asa anya extra kra aka ho ya wo modem o chese no kra wo hwe ne ho ase Maako ne ho aya akono ye hu no wasesa ne ho aya akono hwe oye kama ya sika ka ye sign the time to se onfa nkoye adwuma na onfa hwe enkora no ntino ni ode ba ye no obade no adawroma yatumi aye ni nyina da ede amano ntino sa ena etienti unso se wo problem no ebia no abomodea because aha yemfa yadwuma no eni agro yemfa wo problem no eni agro nti story bi ho na obi frɛ na yɛhwɛ ne yentumi ntu ho anamawo a yɛnye ntu ye ho so de ye ka kyerɛ wa ne se ba bi a wo ene ba bi a ba ma ne wo ne ho ne ma ne de se ni se yempɛ ye ba ye na wo be ka kyerɛ se na me kɔ ye no omo amwaye ade a yempɛ bi ate eno no na de beje nso ne de ahoden egu so ne yatumi enya aye na wo nso wanya o resource nti enei ba bi a wo hwɛ ye free se wo hwɛ ye ewo onua TV and as a Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 no na onso wo problema na wo de aba wo betumi afre number si se wo ba wo betumi afre 020 3933582 020 3933582 and na 0552 60 15 29 0552 60 1529 also fra producer ebefa na fe wa ma direction no na also what you me aba OPD radio GH ewe UK make us say one so ebiem die emu eden pa Nikki Pizza fan club Nikita ne yenu be mesiama Pizarro omonso eboye chidom eni adonte Ghana Association omo Mantova Viadana Italy make us say one so eboye chidom eni adonte me edema Akos nyam kopon onko so enhirawo wasi bibi besi areho wo mu de nanso so ya be ne dan yenua be ma ya odamte okai no yenua be ma ya wo ba ye na sebe owo ani haw ana ani yade on hyeda ehuna de no ode afia Emilia eba ya ose Emilia ena manene efra Emilia ene ma no ebubuye ni nyina mu no eye difuo bi ene dan na di ede ekire no ye wie ye no ye kwase ye wono ye bomode afre Emilia na wa ma ya mre kra ye frɛ no no se mama adwada no pako me no me ba bebie mu gate no ede ama musanse asɛm no ehia me papa kwadu abrante no de ebo me no ano edi manyi me ho ano a enye yie da biara da make say Emilia ewo fia eno nti bomodia na etai chiku na ene de ebesi ansana eno no ye ni kan na yembra ye first story no eso na emom de meka chaw ne se bomodia na efa wo pipa no na efa wo pen no na echrochro numbers ye emame fa wo pipa no fa wo pen no na etro number si emame ansana ye fitin asie kra 0599 814 926 chotro mame 0599 814 926 ana 0245 301462 0245 301462 and a 0599 305 202 0599
305-202 meda se watro ede amame yenko na meni mirai enkodi nkomo beme na memwa henwie na man na promote say isodum ye ba no hote say isodum no ye da se ewie na no odi asem ebedan ye akoye enkwagye asem say ye save obi life me pacho edi asem ena de bai ewie de boko me ba abemo April 2nd obenya 12 years onya holding heart da ben obenya 2nd April no obenya 12 years akura ya be ye ogina we 12 years akura 2nd April yeah 12 we refin date of better 2nd April 2012 no obenya 12 years obenya 12 years oh so ndi about 2 years ago na ho do no ne call SD hospital hinsign ndi ni man said the cause an say ne ho do ne sign ne start ye na obo wan kakra ndi call ye na omo kutwa na asiri no omo say onya whole heart ndi no na menti ase na me call G ti call ye no omo twitwa asiri no bi no omo say no kure ndi omo ye ba to so be 4 times ana Dr. Penino Dr. Ablo my note say enko kwalebu ti call ye so mu twa ye no mo say no kure na mo be surgery no twice nti omo eje aka so mo be $11,000 ana ye de ye say ye ko be ko mpa bo kakra nti ye ko ye no mo say omo nya twice ni bi no mo be once to mo be $9,000 ti $9,000 no so mo hwe a me ne me yere enya de ye bitimanya saa ayi no ne ye say ne ye de be ma radio for na mabo na ye ba ha no Friday na ye de tumo no ma wo say na ye so yan samra bra won say wo say akra ne din na the same Emmanuel from Pomanso nti bra won say obowa sign ye den wan kwa because ye nyina ye wo ma ebi wo mo bowa ohumia mi akoto ebi akof ohumia no say bia ka steps ya ye ba ye all free uduru so wa otum say humia e content dinu ama ye ana ye ne nam so a send ye nuano ni nuano ne ye no nam no di ana first ni ofisi bia wo sheda wo tin ho akachi ndi ye koye no show say ye holding heart no me say na sa problem no ti wo kutwa asiri no mo say akoma na wo say honna emoja na pompe for bat tokuro ni da na chinti wo emoja na ba fa na chi tokuro no mo say akoma no he fa na wo say emoja na pompe ba wo say emoja na pompe fa akoma no mu but emoja na pompe a fa tokuro no na say egu na chi ni dinama ontimi nye kese no fa ho no ya wo na akoma mu no na akof nti emoja na fa na chi nti no ani dinama ontimi enya kese na wo so ani nani aye kokko ti ekoya doctor na wo kolebu no so say eno so ka ho na ma nani no ana ye kokko na odan so abi won ma at least 3 o'clock nani aye dey ate ana asama na disuan so aye dey ekofom ti ye me experience ye hunu nani no tore bia na ye ko eno no mo se eye noa na odana bonom yensa nani ate sa ontumi na biem ontumi na ntekese na ohome na oteso ba eno na ama no ayese no because wenya akra wenya emfie edumiyenu because me ba o mfie edu no osowa chenwe nti but emfie edu nti 12 years de enye ni nyina so na yen no ye hu no ewa hai nti no na wenya mfie science na who notice say as bibi ha me be nti me fa no ko hospital o free 10 years mobile 11 years no no na ye hu say nti ye ko G no aye kutwa Dr. Abru twa ye ni wi no busa say onya say na me say man ti would be nya no ye 11 years nti mo ye no so 11 years nti April aye be wuro mu na April 2nd nti mo ko nti say fa na ye de mo ko ye mo ko kolebu na omo so mbetumi aye sa surgery no e wo no nti no e de na omo di nkan ma mo yoyo ye ansa na omo se mo me surgeries o ye ko ye no omo cheki no as omo ni gina yesu susu na height no na ye ne tutu yesu mo twitwa na ni na koma no ye ni sa ebi na ekra me we no
Akoma no bajo e de no e na ekura me no okay and ekura me sesia no e hole in heart na obi a wonim hole in heart na anasa doctor bi a o tie me no wonim how deadly saa yade we eye yeah how deadly saa yade we eye me kan me say me nim say me boss bi ba enya bi omo kra de na sika wo ho nti no omo anom betimi but omo so kun ya tumi omo fa no free Ghana ko as a South Africa say India mu ba ko enso so ya ntumi enya ye boss no eba no ono so efri mu saa pepepe okay nti no na doctors say order duro so ana omo mama duro bi say bia omo ye ni mojedo no mo etwere ma ya no no but zia na say ya dwene nyina na koye omo ka se mo num aduro bi a ya bi agese bi a mojedo na but zia ne onum wie ne ntu bi man bi mu de no ye aduro mo anka sato say emra no mo fa ema no no okay nti omo ya wo mutumi ka se bi a ye mamo be 2 months 3 months mo fa no mra ebia mo amfa no ama akoye owo asem pacho mbetimi ama akora no epie kakra bia mame a wanhwa na ne were akoho ne ho owo sa no anhwa na ne were aho ne ho nti eduru ne so ana yama no aba nyame nhyira evangelist nti de na me kan se omo mamo ebia bosome mienu miensa ananan ebia monfamra monfama obetumi afri mo ana omo ka bebi se you kuma se ni bi a 3 months bi an yemra but I say aho kire ne yintinu na yintimi ko intina skana na say ye ni woso so ye pese ye ma radio phone bo aye na itimi omo ka se akoma ye radio phone ye nyina ye ba ko ba bia se na edoso bana ha na ba ye ko ye so omo jeje ye number ne ye so omo jeje ehwe obi amfre ye ha na unim se ye tumi ye ti na wo de ba ye no me na mefre o David mikura menim wo e wo ha na de ne ba nti no eye akoma enye radio phone nti no omo se breben nti omo se yenye scan dia ye de ba dia ombeye ye nya dia omo beye na $9,000 okay na omo se ye tumi de half ba na anase wo mo gi full payment ansa no ma start treatment nsa no mo ka se full payment no omo hia ansa no ma start treatment na also wo call ye no doctors ne kan say me omo se nyame edo ba no omo se nyame don because first one na e ko no omo se be surgery twice and no mo kan $11,000 na na me de ko adana ko no ba na sofo apostle ye ko no ho ne ko no ho akra nti obobo mpa ye ma no ne sa ko second no omo se ombit my surgery na ne ombaye no once na $9,000 na omo hia the doctors na kan ye say nyankopon edo wo ba no se de yade no asi adidi ne mu akoduru no e wo senka sabri wa free mu bia yade no adidi ne mu akoduru no nyame kura na do no ena woda so ete enkwam enti sa kasabri wa free mu enti eye Emmanuel Frempɔmanso na wenim se akoma mu nsam de enkura eda yakoma so pani yare a otumi ehu no kwan obefa so ode yare ne befa so but akura yare a ontumi enyehwe enu nti ekoba no enkura se ye save nkura life de a we de pani ni ba na de akoda ba ye be choose akura because pani bi buy kidney transplant meboa the kidney ni nyina say eno na je so mo fly no no kura ni sika no de eno de nka je se mfiedu 3.something billion at ye de toto akura no eho a etumi hunu se pani de to bi a wadi won kire kura wie na akoda no akura ti pain ewo mu a ede en na obetumi aye enti de ka nyina ne se afibia no ye de si ene so se ye beje obi enkwa afibia ye de si ene so ye ne yetiefo ne ahwefo ye de si ene so beje obi nkwa de edi nkan aba ye ntumi emu ye nimu so eye Emmanuel Frempɔmanso de enti America sa ne se mame ye mame ni ayi Emmanuel mame de ono no wa start 18 ni suyo dada abapa adai orawo wodin mame mante misra kan wotrim enye easy se enye su no enye
enye easy say yade we me nim de na na pe doctor bi ne ne de nkomo e bi say obi anya hole in heart e de agba akokora na in fact me nti bi da obi anya hole in heart me twa me feel wa ne ba was no ne ba panini ono kwa no Canada ene onya asa yi nti omo process bibia no dis ka ba omo yi ade no wie ya ro mo so mo wi no mo fe ne say akora na ide me hu bi da enye easy me hu bi da so obi anya bi a survive agba akokora said ye tie bi nti oba time na ne ba edi agro wɔ nanim ne ba yi kɔba na ɔhwɛ ne ba no no ɔdwene no wɔ mitim sɛ me bɛyi bɛwu ɔhu sɛ de esitie no ekua sɛ wo picture saa no a oba ne nam ɛno wonim sɛ saa yadeɛ no nso wo anya sika nkɔyɛ sɛ gyina sɛ de etie bi akora ne bɛwu na wonya bie na de bia akora ne nam w'ani so na wo hwɛ no na wo dwene no wɔ mitim sɛ me bɛyi ebɛwu ana wo betumi ewu enti edi ne sun ba mefa mobile money numbers no entudwa yes save life Emmanuel Frempong Manson hole in heart yabeye $9,000 ubetumi a convert e de akọ Ghana sikem close to 1.2 billion numbers no 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 1462 0245 30 1462 0599 305 202 0599 305 202 ubetro numbers ni nyina egu ho sanse edru emergency nti empese ye behwere sika bia ye pese ye ne ten na yetumi kwaje akoda no enkwa ewo kolebu pipes no me pacho kache beluchi na de omode bae ni sika no hwanhwan nyina no onfamu so emaye mene tobo ansa na mene ma me ni nkomunyansa oba pa weden ate frem Mrs. Fisher from Pong eya no bi wanum kakra ma me menim so woro ahode wani na aye ko no nenso oba ene oyo ka kira na ate da on the toss of 4 on the Thomas of 4 ate emaye se na me emaye se oba ne ba ko pe oba ba ko ate na emema 4 ate ebra oba na start ye hu se yade sei na aye no say na ofili ye odwene sei oyale said na bi kunu kan ya na ti me de ne ko hospital wo azie ho ti yakoya na doctor panin bi ne yakoto no ti yakoto no ene wase na he na ya ne ya ene wase na me ankasa metu makasa ti ofa ne tana ne na so no busan se yima ohino na ya ene wase niti na na wontumi ne di odanso wontumi na ana ne bo ne nachi eye ne ya ti doctor ne fa no yese oho na ya no wase anti doctor no emia no to emia na wo konachi omia ne bona no wo konachi no ka che se enko lab ti e ko lab ti lab no mu na nurse fo no wo kan nurse ni ba ko ti no ni wo de kire mu ko ji o to kan sa me yemo hye o kan sa wo se mu ko ji no no hu se yade na no soso yemo hye me ti wo yes ano no ka e ko lab no wi na sa de ko che doctor na doctor say mama mo krata bi na mo de akutwa o baby do de krata na maaye no ne ko ade che ko ya nkoto doctor no no mo de krata na ma nti sa ko hospital na patas ni kutwa yi no na yin no nya no re na afie ti ko ho no maaye krata no mo de ka maaye se maaye tu aka no ka scan ye de ko ho nti de ko na doctor no ni pa ho ti do ye so ko no na akura ketwa we no de lice ma me ye wa na am so da bi e me be ya no so ba am se no so ma me hwa de ti we twa no
try no we ya no busam say o ya de adwuma na me se meto no gale no so gari so na o de ko o te store no na me se o da bi me so ma pampem ko ti o si ni trust no pajanity na wo su no doctor no na doctor is no se ma nyamba ya wate am see you o ja ya kwa ti e ba ya na papa de ne ko ji no tori ne ko ji na o mu twetwe no twetwe ma wonu ma ya sa enye ska nkoto aduro ni bio ande onu ma na ase ni mu na yedu kakra ti enye ska nkoto aduro ni bio ti wo ko ode ne ko yi na o mu boss abo no enya ba bia amfa e de esi ne e de beda Akoma na maboa ye me ba Emmanuel Frimpong esiwo ama me ti mo ye de ba se tiefo mo ame mo fa wo mo musika mo me bai ntimi nya me ba no e bra me ba no ti me ba no free me sa e ba amme tiefo mo ame no mo nya me ba ma me bai ba no kase asabra se fo mo te me ka mo ame wa me kwefo mo ame asofo ajedi fo nyina mo ame bai mo te me me bai so ma me pa cho mo me ti shire bi nkra mo fo mo mamdi mo ame mo nya me bai ma me e mo ame bai a obefiri me nsa e mo nyina mo ba no na me nkwa na me odame ya mo de me nkwa na me wo no asesi ade na me nkwa me ba no mo nyina mo ba me ma me no na nanom me wo fammo omwa me tiafo bi otime nka bia omwa me munua ene mo wo fa ase ne mo ba ka sai mo time nka ba bia mo time nka bia momwa me na me nye me ba Emmanuel Frimpong maso akwa so wa mi a Emmanuel Frimpong maso be fremensa ba ha me ba ne bemme obemme me ba ne bemme me ya ne akura itime nchesa ni nua mo nyina pie ne oda me ncha ne obusa me mama kom de mama abanu musuo akura betu busa me sa nti me ba ne fremensa ba ha me tiafo mo ame wa musika mo ame obibi otime nka bia mo ame asamra sofo me kwofo asofo ani asole de mitime bodi de mentima mmodi mi nuanu mo kramofo mo ame wonti ami nisu ami su na no pe na mo ame be Emmanuel Frimpong manso ani wani mu ya doctor si ya fa ma me ba no betime free me sa enti mo ame amonye me be ma me Akoma 87.9 FM ene juada America say debia ne emu ekwa be wa me kakra emu che ya kwenya ne beso na bo me kakra debia ne emu ensem nti ene debia me ka wo me se woni wo ma ne wabusua se mote ase na yade bia meto mo na se gare mpo na mo be hono na manom na mada wabra yade bia animu a eya kotodwa anim na bompa ye eno ye sine se oni bie na asem se beto wo ame sa 1.2 billion ni wa hunu bi da ebi ato wonsam da adwuma na obeya obenya da kase pa ato wonsam yes kasen kase pa ato wonsam kakasi ato ameso na me de jada ya 5 million na me da na kwada no kakra me be ya le ntikura okosukua tira me twa na mane wie am de na kofuru kan te me nkọ no wo mo beto gele ni nyina no wo mo ko ti bo kwa me kwa konku ba ku mpo ya nto no masadi abesi wie si ato na nsem nyina ya 500 ehine fa no wokonya 1.2 billion ede ato ekwe apa me fa numbers na wonu se da bia ye ka me se ebi wa cases na ebi ba ha ebi a akura na ebi na ni apepe nti wo hunu se nani no aye wande wo hunu
ana wo bibia na fura hye ye hwe little kwaku ne ye hwe se de no asi aye ye hwe presla ne ye hwe ni tin se de asi aye sa ye hwe ayi go so ne ye hwe tube hye le yemu a wo hunu but sa yade we no wo inside unfa wani hunu eno so kra na ehunu because unhunu no wahunu se de esi say ni pe yade no si koso unhunu eshem we the physical utumi hunu etache but we ni wo inside and yade wo inside no ehu chen de epia mountain on say obi kra nya accident obi frisro no obebo form na emoja ama enyunugu ne mu a eno ye dangerous chance na ho ba bi be pai na emoja na nyuno ti we no ewo inside ye very deadly hole in heart and ye ka ho asem say no akra wanya 12 years and so wo hwe no a on set 12 years akra yes remo ye nim say ahade wonye baby wonye won save obi life ewo program we so wabra wonya dance de you all know wonyina monim Frempon Manso Emmanuel ye de na fiti afi ase meraho mesu meraho to be sincere meraho obi be ka say di ntina we mu ento esikafo na hiafo eto esikafo ba de wo mu weska into ono wokoya ke twa scan na ke hu say ye holy nati o san check yakoyi scan na ya ye e ma bonten e ka wo mu nyina doctor ni busa ni say ejuma bay na oye me fa number no tudwa bi no kua bo am na ye hia 9,000 close to 1.2 ti ani abre 0599 814 926 0599 814 926 926 and that's 0245 30 14 62 na enje back we eka ho 0599 305 202 0599 0599 305 202 Edi beba eye Mary Akosua Ade Mary Akosua Ade Mary Akosua Ade na me bo numbers no enso bebre se de be ya ye betumi ti wode de bia ye kan ye se wode ba bompaye feguso say you see 2024 crowd and me basis mo no me say nya asem ketua ewu strange ewu ye ekoso no nya asem ketua de ewu hia ni nyina ne say obebo obeka seguso erade sika me de ko bo Frempon Manso emma yade we bi say ensimi fie me de kwaje ne nkwa no enye nkwaje mra me fie makwantu mu nsem erade me dia to wani mu a me diska we koma no papa bokwan to ba bi akwan ni efa emame bokwan to ba bi akwan ni efa emame sa papa chese wo de eye adwuma wo se de sitie bia kan guso nenya gidie nenya rehemu se de tie bia no nyame ebeye se wo de kwaje obi eye good course obi kodi ya de kwaje ne aye bida presla eno papa bai omo beda ase ye wie yi goswe mu de ya ye mienu aka ba ko say eno no kra no yenya eda ho eba ya no ase ye de ne kwani yakoye ye wie sika eba ye nsem eba no eya ne nye sika ketu abat nyame ncha de mo boaye ti yes and to say we eye Emmanuel Frempon Manso na mame susu a oba no so hia wo eno woni musa oba no hia wo hia so wo no wo ho ba ya mi ekua ba me na wo say no edrumra wo ba chichore na watumi acheche wono so ere fi se wono so hu nse ya usu se ya na mako enough form that enough form enough form unse ye ya ba time no enkwala no se wo due obe wo so pa no na bibitimi ye no onde obe no mame ba
de oda wakoma so pa de oda wakoma so no wonim se we ne de wo ben me pa no ono na bibi eka no ma ne ka wakoma unse ma me ne kasa no o se oyare a ne ba we no de wanya holy heart no ompie otene nchen saa nti akola oda wo wakoma so no ena say time person wo twini efiri ho nti ha no se say otenka e wo ne widiem se akola we die akanyame mfa ne nche no no ntena ne nchen na ye de ya eyesika di ama na ni abria ne ra ho ne ho nyina no no say wo mma ne bebre batakola bi wo ha abakai ni ye beka no kora akola bi wo ha oda yakoma so se bibi tu ni sese ya wo eka wakoma hyew ma wo ye wo hwe ya enye yi ebi na maami wo fa mu na de se de o si so no ena wa ma me ra ho pa mesu papa mesu me ya Miraho, ya fa bi mu da wo se wo bi ko bi mu a agwe a ye de se ya fa bi mu da and now who say yes ye ka se ya fa bi mu da ye ba George de no ye hunu papa ye hunu se de sitie se nyame de wo fam ana wo tinka ma obi wo tinka ama obi se wo mfa mu da o me ti ye kan se no hunu me se makoma ba ku ehwan se hwi eno na me no maame ni die ni no wo me ni die sure because my famuda enti me sa enti wo famu bi da because ankwala no wutu na ya wo muniye wo kasa wo muniye omote wo asemase omote usu wase omote wo awre wo ase enti yes save life enti braba boye wate na boye se de ti ankwala ni ye mienu nkola ni ye mienu holy heart no mu ye mienu eno na ka me beka mu ye tu mi anje ba ko ya tu mi anje ba ko kwa ma na wawu tina am yeso no because sometimes aya na em pese ye be overburden ye tiefo no ya hwefo David ena ye nse ye bi nche mo de mo fe kwa na afi ya hyase ye be frem afi de ye ho na akra no papa frey o frey de o kan say ma ye guilty ankasa because of him didn't ya na ha make us pa ne say your fan be your friend Jeff apieti story no obeboa na on say no so ne say ye mpese on say na your story ankasa no de by na nyesika o de asem ne by na ko for yes omo beboa no naturally nti ye sanke ye nye ho hwe nti ewie no o frame no ka che no say mako eya anya saade no na abebu obi nsira to agu ye ni yetiefo ye ni wo fan ye ni ehwew enti wo ba na se obi bebo ba o ka se umma wa bo obi nsira to agu eno na ma me feeling guilty e wa cry die kakra se bia ye obi to nchen ye de ne ba ya bia nka ebetumi agye akwala no kwa na ye obi nsira enti no we no akrani we ni ese da bia ni esa de a e wo se ye we no e ma no de yansan ya hwere se no e din kan hwere akra ba kwa no so hole in heart the same problem nti ye ntumi mu ye ni emfa engusu ba akokọ se de tie bia ni yenim se osoro e be ye boafo ama yetumi agye akwala yesi so emfa akankwa ya je nti wo ka ye ho enye ye ne ya je ewo mu se mu ye de kakra soso de obi ade kakra ma me de ye 1000 na e se mag ni ma fama me de me de boa enne ye ta menya bia na ma ye guso ye menya bia me de bi beka ho but the ne de me de ye 1000 Ghana me so maka obi a problem maka me de guso yes me hwe se nya menya mame nti ba bia wo bia no ye nya se de scandals tin sorry no organizations and sorry ye papa no masofo maame no kasa no na obobo ekuekuo obesre asori bia wantimi amodi bia na wunim se Kristo ba enudwumadie ba ko ne se obegye nkwa and this is the time enya nkwagye nkwa ne se wafa bible na ko ka kire obi se Yesu do sa kire wadwene na benya nkwagye sa nkwagye ne ye wowuprenu no se ebe pare no ba se die ye di sika
ɛna agyi nipa nkwa te sɛ kwa kiso suma du baabi ama ɛnyɛ bible na abefa ko ka kyerɛ mpaka sakyera wadwen sakyera anyi baabi ɛmmoa ketewa bi a wobɛyɛ no wayi na firi amanneɛ no a wɔnam mu saa berɛ no waboa no wayi na firi tebe anim sɛ sɛbi ɔbaa bi gyina kwan ho na wɔtɔ ɛnyɛ ne pɛ ne so ɔgyina kwan ho tɔn no ho but wo busal no ɔkyerɛ de kɔ nti na woboa no na woyi adekɔ no firi no so a waboa no wagye ne nkwa ɔba asɔre ano na sɛ na asɔfoɔ bi yɛ saa pa sisi sɔfo papa ransford ɔbɛn timi kɔfa bi na wakɔ na wɔde na ɔmagya abrabɔ no wagye saa akra no ɛyɛ ahokyerɛ enti nsɔre yɛ papa no mu nkramofoɔ obi a wɔgye di sɛ nipa nkwagye awuhia no yɛbɛserɛw abɔfra yi fimpɔma nso yɛbɛserɛw kakra bi ansua deɛ nka wo twɛn na de akoma ne maame sɛ gyidi na awɔtwe da no fa brɛ na nɔpɛ yi na no ho ntɔ no ɔmpɛ no wodeɛ fa brɛ no sɛ 50 cedis sɛ 100 cedis sɛ 1000 sɛ sɛi sɛdeɛ wosi dɔ no kora nka bi a woka sɛ wobɛtɔ adaka but mɛntɔ adaka no fa sika no brɛ no na ɔmfa ngye akwadaa no nkwa na akwadaa no gyina yi a ɛyɛ amansan nyinaa deɛ yɛbɛsrɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ wedia moayɛ munim yɛ enim sɛ britia mu wɔbɛboa because abofra no nkwa no bebi egyina no enye yɛbɛsrɛ mo akoma so de wa nim sɛ no ani nipa engine aha nti yɛbɛsrɛ mo mmra ne enye engine overhauling na car no nsa nyina bio na abofra mi nim sɛ ɔbɛyɛ mfasoɔ ama wiase daakye wobɛnya no so mfasoɔ awurade nhyira 599 814 926 0599 814 926 0245 30 14 0245 Telezelu 1462 0599 305 Telezelu 5 202 Mary Akosia ade odumtu bi adwemo a woto ye na otsia e Kenya wo ɔse yɛmu anipa dwom ɔse yɛmu anipa ɛwɔ bra ɔteaseɛ yɛ maame no ɛnisua ɛna ɔteɛ ɔgye ne ho ɛnyɛ easy ma maame no ma ɛnyɛ easy bata wo hwɛ pa na na sometimes your doctors ni ana nyifiri wo mu wo mu nyanko mbɛyɛ wo ɔnso obusa ne sɛ adwuma bɛ na wo yɛ ɔso ɔtɔn gari nti gari mpo na $9,000 no let's go be our spare parts dealer there and imagine $250 million. Oh, sabe busa nse won to store ano. That be so won to store ano. Osi erade hu mobo because of sika na oba bono na o ko fa ne hene. No kra ni dwetre yesɛ. Gari no sen wo de ton. 500 Ghana. Enti atiefo ne ahwefo bio yesu a monim ene yehwe monim ne yehwe na musu ne yesu hwe monim anisuo ba dodo yebesrɛ mo na monim yey ba ko wo yesrɛ mo yempese we nso ebeto so emi awurade nam nipa so na bo nipa yes organizations no monkeka mo na yempese because efitafo a mo hwɛ yɛn fiti shop ahodo ejom wa o yehima wo ho no kabom na gigi ne fa bra na wotwe ya mu ejom fitafo masa jingo mo hwɛ na gigi ni nyina wo sofula ho gigi ni nyina na mesrɛ wa na yɛhwɛ na abofra yi ne ho ento no okay na ho to na awurade ani be gise so na me gidi yes won so wo how nti dey kan say wo dey be mama adanse ba ko em say yawa dan mu ba ko na menya audio bi na me se me ko bom ka say problem kwa no nipa kro no e ba na free outside me ko boss so na na dance na papa hwese me metie yi a eja french french me tene mako give for chance be ju aduane di bonjour madame exercise chese machi no ye ba ko na la pression
eku achira say na eno kra papa mponi we dey la piozo ni ana je se Beluchi na ti ase o na ye French o prempe mo ra hom peso asere kakra la pression Beluchi ye French o prempe eno je m'appelle la pression eno ye mienu na meti we na wa ba be yiri no enka ho Beluchi sam kai me so na ye prempe we na ye French o prempe mo nya me ko school ya chere me mo ndama sam mo nya monte French ama so ye French o pokuare enya mawu enti na ya me ko ye exams ni Akoma me French se me nko na me fa nko ye exams ya woti me French ya me keka ya medumi wa be de wa ye me kan ni say pon makotro ne same na so sister yi was Spanish on timpo onti exams no so wanya adwuma yi a wo ya mfa no ye be yi na dia nti na ye akoso anyako no de no everyday na ye press also press any press like you na was everyday me kotro we minimum we me kotro ne say men to me so a me nya adwuma enye nti papa sika yi a me de kro no the kind woman examination ho na eye won sanchire ne was say wonya 60 a na wa pass obi a wonte yentie de me nkan to aso o kasa go scan so sande ye no mum yentie won wan Maa Akos me ma woni abojafo ni nyina chimini se ame adom ho ye enso ho ye pa because free Spain with the Mavis ni last year ni mu na me pese me change me nkrata eji nkrata foforo na eno je se me ye exams bi me pass exams bi ansana matumi a process sa nkrata no exams na se me ye no Spanish mu Maa Akos na enye easy enso bra mo ye kusonya akon ani ne kunu donation ene presla de no ni mere nyina mba be ye bi na presla de ni mu no na me de adesede so Nyankopon say so ye madom me de sikai gina ho as point of contact for me exams no because na wo sit me appointment e wo November mu ansa na tuma ye exams no Nyankopon adom hyiranka Nyankopon din say enne me ye exams no November na no ma ye machine no me mpa ho emetete ye wie yesro owie a ye machine no air freezing ti obey na ya to so e de ama na akwakosi na wo behunu die nyame eye e de ema ye nua ba no nani age ankasa makoye mo bo numbers ni okay 0599 814 926 0599 814 926 and that's 0245 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 Mary Akosia Ade adesede so Nyankopon say so ye madom me de sikai gina ho as point of contact for me exams no because na wo sit me appointment e wo November mu ansa na tuma ye exams no Nyankopon adom hyiranka Nyankopon din say enne me ye exams no November na no Monday ya e na results no aba e ba ye no mama pass je say results me nya ye no senka me nya 60% ya ma pass but minya almost 80%. Mente Spanish papa bia o nenso so Maa Akos. I say adoya me ba be ye na me se Nyankopon say sakula ye ho tono dia ene me nso so ezansa me kwakoye no. Oma me ninkunim ewo mu. Ampa Nyankopon ye madom ama matime atwa exams no a me kura no ebro madwen ene mente ase so. Enti me ka we ya hyeminu anom afofo nyina nkura nse. Say ye donation bi na se e kawo a fa gidie na fa bota ibi title Nyankopon so ebe ya amamu Maa Akos na me sha na bejafo no nyina me dem ogire mu atomodin se mu ye kuoketua se na Bible kan se kuoketua mamu nsuro na ye mogya no fese ode ahinie no ebe mamu no sa kuoketua no ene moa
adwuma mo ye no Nyankopɔn ensa wo enti mo nkɔ so na mo nyɛ amne sɛ mo be nyinhyira medamase bebre nyame hyira e wo Yesu wo badwafo nyinaa ma ho afinhyia pa nso Mama Akos God's way nyame akwan ye nyame aya ma me we adoye ya na me be ye ne bi ska 2 million na buro nya me ka che Nyankopɔn ani mo nyanse buro nya yim ne nyame aya ma nde ade nyame nti kure me na me koya ade bi nti me koya ya na me ka kire me bo God's way dini say God's way ma be ya do ya ma wo na ade o ya me kwa akoye sa wo mankunindie ba mesane aba be wa doye Mama Akos me ka ye no ade ni duru ho no so na nyame aye ne pe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  ante se kura no me ka se God's way sa ade ni ye yi a mesane adiskani bi kura ba be de aba be ka no ho me koye so aye yi nti we kura no me se God's way mesana bra ne 10 million na mo asande aka na yi no ho de aboa na yare hwe no ti Mama Akos o de ya mi yi ukọ studio a bo mama nsan nyina nte sa do ye de adoya ye ni se Mama Akos mi nye bi do o platform mi so na eye me first yi a de ye sa 2 million no na sa 2 million na me koye no nyame ya no mo ho nti God's way san wo 10 million a me baba be ka no ho na mo de aboa na yare hwe no ti no me chia mu nyina mo ma ba Yeah, Joe, so Papa Onyame Ensha. Obi the message be about Maa Akos. Good afternoon, please. Let's help him to survive because I know some woman be in Accra and also naneba it will be sa enye easy so help. Please let's help the child and I know God will save him. Amen. Amen. Maa Akos. Hey, said you say bo me din the answer the wutie me that day. Yeah, wutie me program na dada ho. Nika ima wode Maa Akos no wabokra ma na ye makono kra keke. Ti mare ho nyina mpo ya akọ na te sen. Teye. Ohun ye pa. Aja. Ima ko school we. Aja ko school we so. Fa. We so. Oh, okay. Which na say? Class 5. Which na class 5. Oh, okay. Subject ben we need ho pa. Maths and science. Hey. Maths and science. Eno na wutumi twa pa. Eya wutwa say. Ebo maths ne bo mitimi twa 60. Na uko school a wadanfo pa your best friend was school ya man. Who best friend? Your friend say? A friend is Steven. Uko school ya wutumi ni Steven. Agora Steven ni die Steven and ball. Steven yes say wutumi ni no wutumi dis agro ni bi. Atwere bi. Wutumi ni bi. Twere bi. Aden. Aya mi dia me ble. Udi agro na ya wo bre. Eya na ho ye say. Aya me ho ntene me. Eya ho ntene. Ti ya wutumi ni agro no papa. Na ka dachi pa ni na adwuma be na ka peso ye. Kame lawyer. Oh. Peso yo lawyer ho. Dinti na peso lawyer. Nsan fun organa ho. Peso di nkrofa se momo. Dinti na peso be ye lawyer. Peso ye lawyer se peso bo mine no. Peso bo mine no. Ti peso ye lawyer. We dey wonya lawyer wo je mponche ni bia. We dey ye lawyer obedi asem no fenchen no. Fenchen. Na ya uko asore be. Uko assemblies. Ya uko Sunday school. Pacha. Ede na wo ye na sorry. We bo ban. Sa. Cha. Wo na bo ban wa sorry. Sunday school. Acha. No mo dey atonyom. Na ni mo yin woto. Enyom be na ni moto. Eya kasa kese pa ma menti. Enyom be na ni moto. Ayi, aso da siwa. Ede as old as you are. Atuma menti. Bi wanum na obi sin eni nyom na pa tuno kese na menti. Essence of this, as old as you are, as old as you are. You've been in the sea, ancient of this, as old as you are, as old as you are. You've been in the sea. Man to be. Nema fo nyum fa nkwafa wa hene fa ma beto abre wa ama openso ida bia ma penso papa ima edi asem na wo ka che ya hwefo ne yetiefo
The American say, be a woman. the American say, Ghana phone penny for my phone and Barbara phone and Cockra for. The American Yana say, Pato, may I move in hat, Pato. Edimoko Kulabun almost say, almost on bear me surgery, but almost on better $9,000. I change the Emissary now say, Pato, baby, sick a beer, boy, beer, and be shilla, or better can say, Madame say. Kupon ebeye wo kese akoda o maame osisika kese oba wiase ato ne nsem ye 5 million o konya close to 1.2 billion e wo hene fa wo de akoje akra renkwa ya dan wo osi wo nyini aka de opeso wo ye lawyer o tenwumu a na wo to kire se ampa Sunday school no okobi pa na osua ade enso se ye tie bia no menim se osoro ebeye ye mboafo o kakra wansa utwema utumi edibeja ene na ato Emmanuel Frempong Manson wachina eye hwan nanso wado ye nti ye bompa ye se emaya de bi se entoda ma wani entutu nka wonsem numbers no ye de atodwa kasaguso na wo de Sunday ka wanya de obi de dance na menim se de tie bia no wonso be bi obapa amema wa hen wi mejoso me da senso okay ayara hosempa my nyina ye mo aye bompa ye se Yakopon be adom ni a natural company limited ye de Congo ointment aba eboa papa na se Congo ointment no ho adanse die na ye bebrebe adoso igusu anso agi adanse die no edro no ye adwuma sade ye pesa ye pepepe ebi okra bro ya adwene ye nti ase so ya na manfo dwen say ointment de ebi a ehihye because ye wo perception bi say ade bia ointment so bia no ya ade anu ya katikate ana say emu ebo ne de Congo ointment ntisa eda boko because ye ointment ya ye de quantity infections ama ewo ya nam eti ye koma no ye te se de bia mesoa na akakadro yi pepper ni ade wo mu a ye ntimi mfa nkwa ya nam ho eti ya ye ne te se normal cream kama se uyoba na wudi bi esiesie ho a eboa opeyi white was so wanem ye wo hene wanem kekao ensuo fifiri ho no mo ba ho kwan ya yekese a na udware no pa fa bi hye ho udware no mra fa bi hye ho ada wo game de na wo de ato ne baby afi de to so biem obi o wo ho ne mani ya de se ekrok wo de se mampele twifare ni yam ni ade already any na ho already any sisi ya na odi asrasra eno kwa de fa ye wonku na odi ye wonku a wo sra no obo nsa wunya natural color ebo a clear skin na ni nyina e de emau afa wutie me wakosra nku bi amwanya bens e bi a wani ma hyehye aye kokko anasa aye tuntum de friend na nso oben no eno nso use Congo ointment na fasra na no kwa de we ankofo di adanse ba na anya asam ketwa sister ba akos na ni asi nyina ye kokokokokoko akakra bia be yetuntum okoto Congo ointment ni boda ni farmer emrom okọ e otomienu afi wo use ya be 1 week odi mika kope ba akosa beka mienu no osi no na ese de besra wasi eyi ni nyina afiri ho oil ben won toye cream ben samana ben enku ben watoto saa ohunu so afi kra de bo okra na said na ama eyi dot bi yellow bi dada na skin na ni ade wasi say abo ne pa enti natural enfo ye de Congo ointment aba edi dwuma obi anantama propro ha no we ye be ma ba sha ososa ma mu use security boot ye adwuma no oba sha ososa o dware wi no ti bi sasra na ase wona hu no nantam fa bi hihye ho nyina no namrom ho asana do ososa na hye wa hye butam bia wona ho akonno wona ho pampan bia magina ho wro boot asenti bia anim ene ade fine afi se koko so na piepio widie ni mana koko na afifi woto se koko abesha woto na wontimi nya wonan ye kyan wo ne kam kyerɛw ba na moje pram na atene su ene a wo difference be na ewo mu etibi so otibi na de atreso na abo yi koko ni nyina ne de skin ne nyina afiri ho e de amaw na wedie no atimi ada ho ye ma na ekosko na wo mombo diaper ne kuma no ye nti Congo ointment mfansa sro moto ho kama na wo momfanko ye numbers ne 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61
61 0204 61 Omodi ane friend na ye ni enkomo ene ye di nkomo kakra afa ema ya nem ekwan ye befa so a ye besiesie me uyoba na se wanemu ye wo hina ma bebre wa adwin bi se sensu bi fi na nemu ba se na nemu hono ye ne hene se eho keka no se ho ye de pepe o se eye white meanwhile infections edoso egu ahodo bebrebe ye wo syphilis ho ye wo gonorrhea ho ye wo chlamydia ho ye wo bodia yes ye ade be kyen enti enye white nkwa na tibi betena emaya nem syphilis mu nyina ne gonom nyina tibi betena maya nem a edi enya na etete yen na naturally esanse eyayare sabia enti no the doctors ne ebe hu ye ne say ema bebre the complaints eba clinica ebia infections no behwe no na edidi ne mu ache wo hu ye kura ba ebusumi peni wo hu ye nchai or baby answer for infection be as a white. It's a mama baby infections not the chromo every 6 years, every 10 years, every 7 years. A man be infections, I'm a mutin a man be infections, I'm a many fra it didn't be a boy in your may because infections about one or back to gonorrhea, syphilis and as of war. And Ned did to say a bema 2-3 days, that's how 1 week a dead, you know. A man bebre is ye Emma and yini way who and sana a money frase womu eda womu hodi ama ensuafri ya nemu aba ama ya nemu aye pepe ama ya nemu aye hene e bedru sana femi aba osoma enso because e ya jinsem obednum nura hudo nyina bi obewo mpane hudo nyina bi na enko obi wo infection syphilis 10 years wa wo mpane wo pane no wonu maduro wo pane no wonu maduro so fa bu ada entimi enko enti naturally for ye kongo ointment dia ba yese mentwan ansa na wakọ akọfa na we yusu wo de yusu wa unya infection oba de wo se wo tiesie wo e bi say ye man kuma ye no mo fi kra so mo di tofe wo mo na nte wo mo na akatwe ho ne ade eti kuro ba wo manam ti eti kuma da ahye ho na ye mpanifo ne so wo de ewura ho no kakraka eti awose wo ye wo ho aduro wo ti ase wonam ho bie eti awose wo ye wo ho aduro wonam wo betimi akeka awose wo de congo ointment ni bi ho se de be ya impo wo kofa infection bia because of say aduro no wo use so aduro na betena wonam ho nti no aduro ni pampan ni aduro no ankasa ne wa ba betena aboa ne ba ya ne wawu na wo ho atọ se de be ya infection bia enko sie wo e ma ne bi nam no mu ti wo ho ebi nam no mo pro wo mo ho mesraw wonnim the infection bitimi ya ka be di ka bo ho ban dada syphilis timi frani syphilis timi ma wo bodam syphilis timi bubugu ade bia syphilis be se wo ni pedua mu no se ehu mo ni trace wo mo na emo ne mu adro mo masese kora wasai na wie wo ye ne hwe nye condemn eti natural for yes say wo ba bia to congo ointment ni be prevention is better than cure tesha wa no ba wo dware bia tesha wa no mre wo dware bia na wo ankasa wo yes ade we krampo no a wo emfa so dia wo benya wo so no eye bebrebe sa wo no ukru na ti obeka cho say madam difference abam one o boyfriend bi na ti obeka sa ante se dia wo dem yopo me koyo ho ade eti so congo ointment na fasisi ho na mom ye pese wo frey na edi nkomo ye pese do no be kwa akoto ne market awato ne saa akwa na wo de ko wo ko use ne sai e bia wo no nya infection ache e bia wo de 10 years e bia 5 years woni de ono nya ye 1 month and 6 months no muntimi use the same yi eti frey yen ene ye ni nkomo ma ye hu sai bia doctor manemu aye me hina che emfie do sei media na e me pepe media ne ye me hene media no asa aboa bi ne nanenam ho media no ho no na ka medwe media ne yensuo na firi ho ba ho nya me hene de na so ensuo no ani agise moja sufin media ne ensuo ne ani agise yellowish media ne ensuo ne ani agise white na white ne kura se de ani me bi didade mo nkyerɛkyerɛ se de sitie na ye nkyerɛ mo kwa mefa so mba isu congo ointment no na aboa ebe clean ni nyina esisi wa nem ama ho aye kama ya number se ne 0249 ipacho congo ointment and number no enye donation line na okay o mako frɛ no mo de sisa to we your congo ointment phone number and your boss way 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 me ko nansa na me ko me sey nuanom ma no manya bens ni nyina se obi amfrɛ ye ma ye hu wo de ne sa twentwom wo de no eye tuntum wo de no
no aye kokko wo de ne te sen na ye hu de onso ye be ye de abo for number my negative ne so nyame insha papa yenso ye da se na mame embobo ye ba Emmanuel Frimpong Manson Emmanuel Frimpong memobo donation line no eso ebiemo mesro wo de ane so beka wo hia de na wo de eguso minim sasa de tie bia no wonso benya adanse de se wo kwaje obi nkwa eno ene ade a ehia emfa won na keto a eyo munim ye de kwanse kura yetumi keka boaboa no na ye de ye ne wose ye enya ye resource sa pepepe ena yetie nti se ye 1 city 2 cities 5 cities 10 20 30 was odi me de kura ye 1000 me de 2000 me de ye 5000 me de 10000 me de ye say what me kura me de me sign check de amamo e ma ko na bedwafo mo nkasa ye nmadwuma amo ye nti mo nkasa kura me kotua ne nyina e de amao ene ye wo say ye nke bebodu ku white ni ahyehyɛ white na nke de aba na bibia e kama nti se de etie bia no e ye hole in heart ekum entem ejim kura ne free hododo ekum simple yen baako free ensa yen hwe ma baako en free ensa nti numbers no 0599 814-926 0599-814-926 na 0245-301462 0245-301462 0599-305-202 0599-305-202 dino eye Mary Akosia ade ye be ni say yakopum say ye benya ska no akoye ye ba no surgery no nyame enhira say obunfuye na obeboa me yaje Emmanuel Frimpong enkwa na yenko na yemma yenua bema yaw damte no boam emo na asem no tofa ema yen na yensa ka fie milia wa ha owobi ka owobi kire bema na yaw emo ha wie ame mi di wonso na wonso e nyame adom me ho ye pa na enano awoba ko ye na niam mu tesen yakopado mpa ibadaro ma bibia ye fine bibia ye fine na no na say wunya koso say yes Emilia say oba was bi say sibamu ma wankasa o be hye wo kwa ye nsibamu o da we nsibamu wo bibia ye kama bo wasam no tofa ma etiefo bi enti ase bi afi na obi be hwe onti ase na afi ye nto sempama emi yo yenkwe Mako. Yes. Da must say them dey me ha. Betu won ma frame. Into the course. Ya wada no me buy e de nsem kakra bi betu manu. Fa Emilia kase friend obom damte ya damte ne kase. Na me ne ge ne tena ho no ma mlebi bedu mlebi na me ne ge no entem etete kakra. Na ichire no wa twantu bi buy ne de mutete. Ti yare koda hospital ti hospital muna neja many ti jambi ko be ko ye ina no mseja memra sister Emilia ho na bibia wo bia ko be like ko hene nchire ko sofo ho odi ko sofo na prophetess prophet commissioning commission for ni bia no so memra no ho na bibia wo bia no be dey obeka bibia chim na ahotoye de aba na msuke mate okay se mitimi fa gidigidi nkono honom de jam di simpeni foso seja mon frère sister Emilia kasa na ja bibia obia boni bia ma bia no yede fanchem na mpa na chona de okoye no montomi tim di nisi ebusu apeni so ebusu apeni ko ye no se obi bibi onye hwe na msi da bi mese to na mafofro tim di jaja continue penfoni na mrito manim eche na mdoko to no sofonim se ni na esi na mpese mi share sister Emilia na bibia wo bia no aka bibia kirem chopa ni bibia wo bia no na yaka asem no ena ja ehye penfona na ja ebobo ho na mi chopa mi bungoto jo na nim so no se o fa bibia de enchese men boni we don ke bibi ogum bia naja yehu de be ba se na sofu no nti ase mi se bia wontimi enye nti ade chinye no na mi sa friend phone so se mami
me pacho eno akọ me da se bai bibi wo bia no wo de ye de ka kire me si bia ni mu bibi e wo bia sen se mani no ade no koye no onka bibi bibi okoye ade ko ni nai de nkire me ade sofo no ayi prophet ne ka kire wo say Emilia and ama wani no efra wo kan ni prince o kan se me kato hosa wo say eye hunhum anasa hunhum yade ano se o yen konko kan ni na chope bi ho ma yade empa ne bibia e kan ne pa na chowa bibia mfa se okoye ade ni na no obeyem so okay mitimi ntina se damada osa di do dam penfo asti na nam se de mako mitimu kan ese mitimi dwa di mi kegidigidi de be dwa to am na yawada no di mi kegidigidi nam de ba be dwa to am na mo yese muntimi enye de efitu ko pe nkase bibi se ba mo frɛ sister no na de bibi owo bia no wa de obeka na bana ba no na enye gidigidi na bibi ge ne hehe bia sem yese bia abotre ne chopa na de owo na de bia na owo mi odonka na de okoye no mama abotre ene chopa no ene sen se bia gidigidi bia ma men be ka se ne be hehe etini na se bibie mu no papa obonim yo me panacho onje bibie mu na bibia tuntwa se me de ma se bia me nya ne boni o se yepe wayare se o ana me kan ti aha nya ho be ma bebre onim se wafom baabia na waka bia ma ye o se no waka because se yepe wayare se ana me kan se chopa na medikan nto ka ne mafuma ma panacho no akire se ade wie ni wie na wo yeye enti na me koye osa no na ye de na je se wo de wo da so gina wo na so se million na ye wo oh mako na adano na wo se emini wo ma me tumi ko wo tumi ko batsa entokwa no wo kasa wo ntiase yes entokwa yes entokwa ni de omukon entokwa ni de me yari na omukon mako omukon but onti ntokwa na omukon na se wo bisa ma me wo bisa million obi antimi a kire wa se machi ase me se wo bisa wonom me bisa obi antimi enkire de enti omukon na se me frɛ mi se emi andi boni bia ma bia fambo na de echeme na me ho de entomi no ka cheme se maame no se me ho beto me de ari se maame no aje se maame no na enti yese no em so me da ya na se da bi miti ma ba no yo beto manum de a na metwe maame no na oba na de bi chope bi wo bia na ya kan se me ba maame mo bo me mobile money numbers in the because and also ehia papa 0599 814-926. Yeah, the J Frimpong and Quaimano Frimpong 0599 814-926 0599 814-926 now 0245 301462 0245 301462 now 0599 305202 0599 305202 edino eye Mary Akosia ade yenkoso na yemwano kasagu sika no so said etie bia na kase bia kasagu so na wo de hi ewo edawa koma so no na kagu so na esende menim se nyame ebe mu adanse de mepa chawo se wonso wonya wadanse de no a eya na wo de aye audio na wo de amame ana wa freme na waka ede a cheme na tumi ahye omanfo bi enkrai the make us obi kwatena ba kwawena no ase isika bebre owi anu de broko fi mpacho se sika na yehia ye de ji akra no enkwa aha yawo me se ya waka wokoda ye no woka kai wutrim se ya ma ona bebre me se wo ba yawada no tie ma efiada memene da kwasiada woka kai wutrim hu se da bi me nko ba bi unim because minim se wo pechini obi a wadanfo aduro na wokoje ye no se nka wodi kogu emi aduane mu no se wo se wadanfo ena ka se monko ana meboa ena mu koyen so onye sofo eye konfo meboa mimi ti hoyi ya menko menko konfo hoda
enti se madam fu bi mi nkasa akua bi kwa nka nche me se me ne nkɔ konfo so no ano ɔmpɛ na me nso me mpenti ne ya nante ache no enti kɔpem sɛ mada obi bɛba bɛka kyɛ me sɛ yɛnkɔ konfo hɔ no na wanim sɛ ɛyɛ ade a wotaayɔ wopɛ kyini ti na obetumi aka kyɛ sɛ yɛnkɔ konfo hɔ na wo nso wadi n'akyi na akɔ akɔyɛ mepa kyɛw wakaakae wotim sɛ ɛnyɛ biribi a wakɔyɛ wamfa aboade ankɔ ɛnase ankɔ ɛna bi a aba wo so w'ani afra yi ɛnyɛ biribi asa wakɔkaakae wo tirim mako mpacho ɛnyɛ no asan wakɔ bi ɛnyɛ no ɛnyɛ no sɛ bia minna obi a menina nam sɛ bosombo dabi mejide minna nam bosombo so sa dabi me pacho bra no oyade no ebeluchi sɛ wo ho afato so ma me because yare no wo bebubu yi me pacho ye nua be me ya wote ono ane da so no na no ya wada na yetena kesi so ene ye toa so ene ne ye toa so onye fresh ye toa so ye ne ya wada no na ni yade ne ba ye no na afei emubuo yade nso san beka ho ti ye nua be me ya wote wono na da TV ne so a wo hwa no ni ya born pampers o si duru baby kura pampers ni enya monti na de ne wo de hye ho pipa na obobo hye ho pipa na no obobo na o de hye ho ye nua be ma no woni enne nyame po na aye na domu a wasa nya redie atare no mpeso a o de etie ona wo ho no but sa ya de we ene nani ya de nyina no o blemu eye obeya wote ye frɛ no Emilia no ntina ene Emilia ba se oba ba be yina no me say bisa wo piem aduro no a wo ne wadanfo no kɔgye ye no na wodi bekum Emilia ananse na wodi begu aduane ni mamsa ma na ba wo back because no mo jai ananse na wodi ye no we se be ya wo sika no ya wo se ɛwɔ ne ho no onsa ebeka mekɔ honum no mankasem kuku no mekɔ honum no ana ge na ngasa no se oye na adwe se one mbetena nko nya na adwe se ebia fa mi diska wi eti mi kodi mu no ana oye na adwe se wo twe no ho na so ne transes yes se na yes ma enye easy on na twe ne ho ana wo na na twe no ho se na wo de adwaman wo so akɔbɔ adwaman na mi nka se akɔbɔ adwaman na no me wo kansa mi na mi nka se adwaman ni se obi a akɔkɔchi obi se obi da ho no ma onna da nye adwaman mi kyerɛ se ono ye se wo ko ne papa honom no ena ofre me se me ko kan kire ge na wo fi honom no ese wa frɛ na wa ye de wo mfa ena me ko ka kire ge nti me ko ka kire ge ni se se mi la frɛ wa wo mfa no se phone ni sisu o ena ko de mo nti ko de mo ko fa phone na ofre na mo ma mi ma frɛ wa wo mfa no se na mo ba na me ton ade nti sa tam na me gina ne puma na chi eti woni ko se wie na no stemila ne ba no pa no ne busa se officer be a mejimi won na wo ko ba bi a wo so ko papa ho no wo ko papa ho ene ko na ko papa ho no ana wo frɛ o papa ho hunu se wa nko ho ye so ma ho na minim ne papa number ne si den na hunu so wa nko ne papa ho se ko no ye no o ye ne se o ka che ne se mabla na wa ba beduro na beduro ye no anakopon ya doma anopo beba ntem obesa kokuma se kofa why na ba beduro Mr. Emilia no baba bedu na wabedu fie na afie nso no odu ho no ma obefa no onu free o baby oba ne ba obesi obekokuma se kofa no ma no ayede waba beton ntu suspect se be ma ho no ko he na se yenti we ko be ma ho okay o timi nko ayi na so okọ be ma ho dia be ma no okọ akọhwere ni musa se na se on de wako bai wankwanko chenu bai mimi ni se ko no ye ni musa na okọ he fa ti o ko he o se okọ ne papa ho no no okọ ne se o sanam ada bi o kokra dia sa enam se san eti anoche anwache anasa no pa no ide okọ mo de wo na no di nkan ka wa asem no dada me pacho eya kwadu a wo tie de ball no se bi a wo mpena eye kwadu atade ball no da mi de me money ko sa mi de ono cha yes no so one like one ye ne ho ade one tu ne chinsa ba nye no ho ade me tuntunsa one tu ne chinsa ntina ye mpena twe se bi sa aduro no wodi gu aduane mi se woni ngu e wo pe na me hia aduro no
sege no eka se oga na ka hwe me na me bisa kwahye me se wo de aduro no gu aduane me se Emilia ni mu me de aduro ni mu aduro no nya poison okay nti se apolice for no ba ye no omo anka ncho se kendro enkwan ni bi hwe dabi omo anka ncho se kendro na adenti na so omo anka ncho se kendro hwe kra no a won so omo be chewo se u kokun wo bi wo poison wo bi enti no me enya poison se be ye wo betua me ka ne dia ma me enti ana so obeba back ne enti wo dia mo pa mo hwe ansa meta free bi wo ka bi hwe dabi adan no anka bi a dabi so mo anchim wo me free djuma ba no to prove wo innocent no se ye beka se wo innocent ka se wo no wo ba be kuno no wo betimi aka me fa nkwa bi ne ma hwe me se mo hwe se me mu ye ma me kuno eki afa wo nkotum mako wo man fa ntum kakra am de mitu mo evi eti dance ye ne sen ka be no mo nkwan ne biye de mo man fa man ko no ma this said that o de mi ko no ma no sa de me back me say whatever the case is dance ya ebetumi ame ye hu no sen ka yaw wo nku Emilia ne se wo ba hwe nkwan ne biye iti wa hwe nkwan ne biye ana me ka se mako o man fa man ko se bia me hwe nkwan hu o mo ko ye no eno mu de mi ko ofio se na me ba na me se anom se nkwan ni ensanko good yen sanko no tama ye de ko police station no ya wo mo ka sanka ye be lock wo no na wonso ka se man koku no menye madwense be ku no bibi se ntia enti mu de mo menye so wo mo kranka mo fa me nkwa na me nkwa no mo nkwan ni bi ni yen hwe se mewu a eno de e be hu no se but wa anye mi ni se bia na wusuro se wonso no ma wo bewu dabi o mako meba ma me Emilia kwaba emi mu akwaba ye nua o na bokode nyame adom ma me na so e nyame adom eho ye eya no aben kasemu no ama me na mani abre pa because they say yaw echeche ne nsa o chehwe so na in fact so open crofo mo offense abaifo uhunu a we said you sit here na kama mo fa ba ye nsusu no so e bia no odere pa sa and I know your friend Sabra. As something I mean, say, would ye be? Okay. Will you want to say? We did. Meeting Canada was okay. Now, make you met you for you now. I almost was some here almost. Said there, make us almost ATM and no one for ATM, the woman said they make us. But I am operation. Okay. And 1 week in the Inti as a casano. It is a baby bray almost fan chemi. Okay. We patch almost frame, no. Die di kan mo de sobo ya de sobo bo me say ni sika bi bedi me ho 36 million no ye na adwen se me mfa ni sika ma no me se me mfa ma no e no kwaji eduru say odi begu mi nkwam na nka ma adwen adane ma me e ho no me ka che ya se oye torofo die nti oye torofo ne say okọ baabi die di kan odi owo ni betemtem no odi ka twen me so apaso ena me hunu nyansa e de kasade e di free ne nsam de toso mienu na ye sekan eno nso me de kasada ni akorokoro na me di free ne nsam na de toso miensa no okọ bosom so ema bosom ne ka kire ne se ansa na obenya me ne giso obeji mi 3 nwi de ba na ode ya de ma no ablante ye otiwi eti na mabomiti onya kukuduro fafun e ka kire me se minsane miti na mabọ no na mintwa bi mane nkoya ade na mse be ma nei ade na odi mi 3 nwi koye o se me kofa ka bi na aka na yakohia nipa mienu wo ho aprapre wo ho enti me komfo no no se gise menya wo 3 nwi de ba na mse be ma nyamonyamfo we de wada ama wo mse mabomiti enti sese e be ne do se meto nwi mo na ma nam so we na dom me na to nwi ne bra na minsane mitini na mintwa bi ma ti na ma natural ti oya ya nam dim ni kanam ko bo mabusua pani amane no ya otimi ka sa mi kire nam se ya no se de mi frɛ ne ma me na me frɛ no call me wo fa ho ono abedi adanse se me wo fa ne se bi no anya accident ti na ne nsa we na fort wo oduru wa no se be me na so me nsa na kantam se fi na di kwai me wo fa se ni ugu nsugu nkra mi bisawo na kwa be su nti na wu timi ka so ntwa ne 3 nwi ma wo de koye dan
I say ende e wa de wa fa a mistake na my enfom so fa che me na me wa fa e ka che me say saa de no ye no kra wa kum me sunsum ti won pata me o ma na no so be pata me kosua create ba ko na me wa fa yere ti won no bo na ni kire me no se ante shan wa anya be ma na hwe no te won adwen pani ni tirim unya je de one person o de be kwa kogina ba bi sese enu twemu me say tweme me twem ma me Mako on tweme adena dane we de nane ma be ye nyanwie Mako ye nkwa we de Mako enawie mechia wo edi nka no first ayi na mo ye no akra no holy heart madam fo ba ko akana Akoma sabatu sabawe opamo ade wa hinsabu nsum ho a okay ona last week odi design ma me no o say memwa 100 cedis oh wa hinsabu nsum ya min shira sabatu anya min shira so a mesumi ntina ho kwa ye nyina no o say nya Akoma enso de bebu anipa abre nipa te ase nti menso 100 cedis ti ka ho a Mako obedi leja yenso afa ho abedi adanse yenso afa ho adi adanse me pai bono senya mema woni adanse amen wo de wo be me ana me pai bono no wonso hunu adoye no so fa so iti saba me dia bari wa nyakobo shaw no nkwala nyina papa saba na minshra enne ye de enchia kase e be free Dr. Ba aso ye ne de ama ya hwefo ne yetiefo nyina na edi nka na matena sene na me de birthday kase we ahwim enra ane ye Dr. Pani ne yire nyankopɔ de mfie baako eka ne ho Mrs. Ba eye oba boatema fefefe wo ye adwuma wo adanse Rural Bank wo Atonsu Agogo branch wo ye managers wo ho eti Mrs. ba heba workers nyina staff nyina ye wishew happy birthday belated enra enisi yakoko inshallah pa amen Dr. Ba number no Dr. Ba number no ye de bema na emu fa wo pipa no fa wo pen no na etro number si emame ansana ye fitin ase kra 0599 814 926 chotro mame 0599 814 926 and 0245 301462 0245 301462 and 0599 305 202 0599 305 202 medase se watro ede amame yenko na menimi rai enkwede nkomo beme na memwa henwie na man na promote sen isodum boko ya ba no hote sen isodum no ya da se ewie na no odi asem ebeda ye akoye enkwagye asem se ye save obi life me pacho edi asem ena de bai ewie de boko me ba abemo April 2nd obenya 12 years onya whole heart da ben obenya 2nd April no benya 12 years akura ya be ye ogina we 12 years akura 2nd April yeah 12 we refin date of better 2nd April 2012 no benya 12 years no benya 12 years oh so ndi be 2 years ago na no do no ne call SD hospital hinsign ndi ni man said ye koso answer ne ho do ne sign ne start ye na obo wan kakra ndi ye call na omo kuta na asiri no omo se onya whole heart ndi no na menti na me call G ti ye call na omo twitwa asiri no bi no omo se no kure ndo me ba to so be 4 times ana Dr. Penino Dr. Ablora my note say enko kwalebu ti ye call so mu twa ye no mo say no kure na mo be surgery no twice nti omo eje aka so mo je $11,000 ana ye de ye say ye ko be kompa bo kakra nti ye ko ye no mo say omo nya twice ni bi no be ye once to mo be je 9,000 ti 9,000 no so mo hwa me ni me yere enya de ye bitimanya saa ayi no ni ye say ni ye de be ma radio for na mabo na ye ba han mo Friday na ye de tumo no ma wo say na ye so yan samra bra won say o say akra ne din na the same
Emmanuel from Pomanso. Emmanuel from Pomanso. Nti ebra mu se obo wa sign ye den e wan kwa because ye nyina ye wo ma ebi wo mo bo wa. Me akoto ebi akofo. Me say bia ka steps here ye ba ye all free. Uduru so wa tum say home no. E content. Dinu ame ye ne nam so a. Send ye nuano ni nuano ne ye no nam no ana first ni visibia wo sheda. What tin wa kachi. Ndi ye koye no show say e holding heart no me hu say ene sa problem no ti we kutwa esiri no mo say akoma na wo say honna emoja na pompe for bat tokuro no da na chinti wo emoja na ba fa na chi tokuro no mo say akoma no he fa na wo say emoja na pompe ba wo say emoja na pompe fa akoma no mu but emoja na pompe a awo achi kasem yare anan kwanhia fabra Dr. Baho ene ya kasafo obi a ne kotodwe ne ya ene papa bi ba ya so ye ho ena no pe ya my neighbor what etia mu pa asem o kan se ne kotodwe ne ye ne ye o nanso abeso ne hibon no
ohun de oye ne ho mesra wa wutie me no se ukotodwo sha ase ya o yan kakra na se wa mpa mu na de me to aduro a ebe ya kakra be ba be so wata so himo no afi nante akra wuntimi nante na akofa asem abrew enti obi ani kotodwo ya ne ya bia ohunu nsinsaso nketenkete ebie mu ya ne ya ote ya obi no onfamna Dr. Baho impose kotodwo na aya o ya ama na chia akoto baabi ama kura na butu so no achia akoto baabi ama deda ba ukotodwonim ama wo nante ase de mpane ne dadoa na ewo ukotodwom a wo bedru Dr. Baho a ye de ahaban ni bi beto so ama emire tia bi na afi onso oho ato ene obi kompreni misisi ana misisi ya me ya ana da ba na misisi beko sisi yare de no na ku Kristo obi enim se ebo na senwam susufa yare ajeje wo ho susuka Kristo ono kura ebo na senwam nansa osole usisi na wo kan na wotwe ni untimi nsore kura mfiri kete so ada na wodi bi kotutu bi ho nyame ama wo sa de wo beba na wa usisi mu yawo ne amane na ehunu no ebeto din no eye Dr. Baso ye kan se ya beka se ya agudie na wo behwe nipa dom egu Dr. Baso ye ahoto ato omo enne omo pose na omo sisi ache titu oboasefo na omo ba ya na omo wosisi yare no enne omo teboase omo bose enti wuti kumase nkwantie ya ebia wo ba bi sisi yare na ha wo wotra se entena obakura wuntimi nware no wafom kura wuntimi nkɔ no ado a bra Dr. Baho ye be mu ahaban yadura ebeyi sisi yare na firi so ama sisi ne ya obi ewo mu no ato se din ama won so anya ofa hodie ahoto de ne ayaresa de wo pa na akɔ ba bi a wo bekɔ a ye besa wo yare ama yare na se atu enkɔ ba bi e beso so yare so Dr. Baho ye doctor obetu yare ase ama yare na akɔtɔ ba bi ama wonsu ni padua no agina ba bi ama won so anya ofa hodie enne obi abodam enenam enne na me ne madam fu bi di nkomo oka che me sesi ade enkrofo bibire nwuro omo ho bo mo abodam fi so ne nadamfo bi di nkomo asem bi okafa ba bi no otumu so abodam nam se saa na tie pressure no sunti ma adwene no dane mesra unua bi chenji ne kasa e bi no ma nkoya wo de ne ba Dr. Baho a ye be ma na duro amadam mu adwene mu hawo no ni nyina afiri ne so obi dia ye twere yare eye fom yare obre da ne da nyina hu nipa no watwa wakopa adwuma wo koye ya fa ne kama wasiesie no hu nipa domo na otwa hwe ho aya ni nguasesem Dr. Baho se oye ni nguase na afiri wo so eya haban ana odi tu twere yare no ase afiri wo so ena me ne wo kase obi anya stroke ntimi nante mesra se wo stroke no ba wo so na se wo hwe oduafo haban ni a obesa wo yare ama stroke na afiri wo so amwatimi anante a mesra ensa Dr. Baho enkotu sikagu enti nese wachinchina bre wanante ama stroke ne nkoya oba Dr. Baho a nyankopa daroma wodi ahaba bi be fefa wo mu ama yiyi ntini na mu asisie ni nyina no apagya no ama afewu na na wotwe na ase ni nyina watimi aye ama ho ato obi de ye kompo ehye ni minimum obre eno nso oba Dr. Baho a ye behwew ama ho ato obi de hania enkwei eno nso oba Dr. Baho a ye behwew ama ho so afiri so ema ni bebre nya fibroid enamo ema ni bebre omo awo kura ho asem aye dia momo mesɛ o fibroid na te wo so no bra Dr. Baho ni mfa haban enyi mfiri o ma na wo so awo na wo pebie no nyam kupon emfa bi nto yem na ho nto enne me kasa kire obi a wo diabetes ne pressure sɛ o mo mfa ni nyina amna Dr. Baho so yeye no ne kuta haban o de sa yare ama yare nyina atu afiri ho ama nipadua no ho ato enti sabre ye de kasa ni nyina ebeba wieye na mako atoa dwumadie papa na wo die ne so number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 me pacho Dr. Baho Kumasi atozu ago Aban Hospital nechi enkran ye was Spinters 18 junction yakasa wie fa yale nyina bedan ye ne afia habani tu asema na wie na wo kwade nipa bebre patie eye ba mako nyangupo nhira mo pa MC nyame enhira wonso woni onua no donation ya maye ede ama Emmanuel no nyame enhira yenko na fe emi ento asam ne sinti no ekoko si ekopie wo fa anim aha yento aso ewo hwe nti eno kopie mi wo fa anim no a me wo fa ma ne kan tam se efi na de ko ise mi hugu nsugu nkra obisa no na afi na ma mi ni gidie bia wo ne mu biem nti ebi wo a me ko ba bi kra me nkra no obeti ya na me ko ofre me anama chenso ebi a me wa ha betima ko na se na ma me nam nyina wape obi adi machi se bi a me foka me sha tare we nipa ne be frɛ na obeka kire no nti me wa putupuru ne ye frɛ me se me papa
no wanya stroke dadem but wa collapse anajo be 9 nti oba na one nete no na frɛ ye pressure nti me nso sabe me tontogo med te ya na ja papa ye ba akopɛ me tam me sika na me de hye mi botom na me frɛ me nuanom no nyina na me se na ye be tu ahomache ye be fa ka wasafo market ye kwa akumfi nti me koduru me sister pani ho no ana me papa yire ne sa flese sesi anakoye putupuru ba mo ba ne nyina ye sikasem eti senga mo betie me de a mo nkeka mo lorry fair ni mom ene de mo ba mo de mema papa no na mo mfa ma anuanom no baako na mo mfa omfa nye den emra ena me sister say ene de ma me na ka no eno nso ye nti won na ye ba pani nti ese eja otu hu anamo nti me lorry fair no na nka yi na na otu 200 cedis na me de 300 so na ye 500 nti ahomache na me sister no ena me fa krom se na me ko fa ne ama kakra se de be ya me sika no me mfa meto de me kira nko ye frɛ me se na asia ababo se nti me fa ne ama na me sifri kono ngu ka mu se tim me duru fia na blante e frɛ me an se wo ne ama na ya wo ye no ya wo ka se me hu won a wo kra me se wo ko papa ho no wakɔ fa ne ama na eso de kyɛ so bum se me jimifo okɔ be ma ho na me se o na akura de se o de nyame ase se oba a wona nete na wakɔ be ma ho no oba nye no ane se wo twon ho ene okekan na mka kyɛn se fi na di koi me lai so de influence biem onsimi fie biem ɛkyɛ se oba ma bla bom no akɔfa no me aba mabusunyem nti twa so eti ane wate atena medio tontroni minim de minim se o ebia wate atena ne de wate ne ho ase ti me so me kyenso awa yi ase ti me ko ayi ase 1 week bi me free ayi na se ba ye pon ye nsuo toy me ko share sport bi ene no kwasem onyame anim me fa bi ankasa am saying ucha bi me twa bi oh there be say nsuo na 20 whether ne de ne ho aba na ja me see sport wona omo togu so ma ti mi nsuo ni ti ye na me be fie ni de me hu ane se me hia blante tatata na se ode animati bi ne enkomo bi pese ode hye me ana me nso no once ade na wo ye no hu ye mahinti mante manimu ama no me be bi sawase ye se ukwa yi ase o ana mse ai ana jam ko wura me de ti mi wodama na abop no we de sister me pa chewo ye ko load no makoja me safoa wo ka mu ti me safoa na e wo ho no fama me ena me yi safoa nam de ma no se na ma ko kasa ne nyamu no watimi de aduro na begu me nkwanum awia be 4 o'clock na ye gate na ye 2 woni mi ni asem woni obi ani asem wo fie ho adwen be na ba wutirim se da bia wo ba wo fa ekwan tempon a ye fa so wura fie na we de wan fa wo na ko fa mfikyire ti nyame ncha de ofa mfikyire na o wura fie wo na me ma me kuma nso hyekechen a wo ye aduane eti ma me ne si o wura ho na nani bo nani mu no hye dade fon tale na so e no ye anti emi ayi na asemi hye table no so na ni so nti me hye dem ho me ma me so wura dem ho na bottle e hye na chi sei ba onu de onim so ne me na ye kasenti no owura dem ho no hu ma me nti owura dem ho wanche e na opie no san akoba e na okofa main gate na nkasa no bai e na obi sa abaya na obo ni din no se me fresi ne so no o ma me ni nsuo wo fridge mu no so nsuo de ebi wom eti kasa ne nyamu no owura dem ho na owe aburo enya poison ne kura abura wo hwe no edie ne beba wutirim se fa politin fa ho kyekere ne bare na fa to fridge num na bie nkwa no so na hia duro ni gu nkwa num eti nyame otwia ne ka wo ho ne se wo wie na ne refi aburo no eti me so me pekasa pa eti da na nyumle na me ye fine sa no da na nyumle na me ye fine sa no me bai na me yi nkwan no na ye blog na me se obi amabo de e den na me be nkwan si wa na ne na me sa de chef fridge na me sa milu na me ye ti na me nom ye na me dai na wotimi anya akukudura betina fie ho anaju 2 o'clock hye se me die aduane ne nti de asi no na se gamenya nwu ya wa bebo metodwe
oba wa na ju 2 obetena fie ho na ju 2 o'clock oba wo dem ana so obetena fie ho obi ho ne bedi nkomo da bi matupununum to obetena fie ni inside wo menua mamu abi omo pagya endade wo ho nti obetena adade ne ba akoso etimi bra ba ako ene sole se obedwonso ena ohu so obi te wo but we hu se ya blantie ya eti wo ye se okodi pakro no so no nwan da na chi sei me bla na ehu ni bi nti ade chi ye na mi hu se eburosini na me nkwa no ho eburosini da fridge no yeah the protein bag polythene achichere ho bare nam se mete polythene nam se na hwan na every eburu aka sini chesa me de me se bola me fridge no eni dwumedi nti mu didi na eka na mu de abetum enti abema bi wo fie ho no se sister mi febro ne bla me nhwe me fire mdi pia no se ye Brian na awi eburu no na obubi kura ma ajigbodi nti sini na itu de fa Brian number mame sami na ebufu wo mu nti me ye nam se na me frɛ na ye ne papa na boy ne se da bi fa number ne mame na me frɛ etu o frɛ na e call your pick ya no bisa Brian na enu eburo na wo wi na de koto ma mi le fridge ni bufu afu no wasi da bi nyamia mako mbachoti heyo wasi da bi nyamia na adwi nyina ne se medi nkwa na me bibia sinti o mo pa evidence ana ode kan asase nya ono a enti me de mansa nkwa no kra na me tam aburo ni sei na me de koto dasbim eti me ko PTA meeting me ba no wa besi machi ese o se aburo no ni refi won na de tum tin ko be fa na buro obi a meme ade chin Saturday no obi a meme wo ho ne de enye woa de mo me call ye ne de wani aba ho so nti wo be fa wa buro oba na aburo ni na fridge no ti me fit PTA ne ba ye no nam si da bi banku de ne de a chenti me dai no ana me koyi nkwan no na me pe aduane a ya se me hyede ma me yem bibia wi na me hiti wo dem ho ane medi ti mi pade a ye hua bibia nkwan ne so se ya pe na me hua na mso me nkwan crazy wom ana me di pie abontin ti me ma me kuma na ohun no na sister dwa be hwe me nkwan obi di crazy agum ana ma me se e wo kwa wo di biba na do di crazy na ba yo ti me nua be ma ba ko pie free dem na se a sister ye duro eti me nso mi nkwa afuo menu afuo nti minim enuro num ti papa bi a ne ne ye opposite one ne maame na tifie nti me ya nam se da bi me di aduane nkwan be kwa kire efu ti me koya so like nyame ncha de na ye kurom kontin hene na wo ho ana maame no nso te efo ni nchen didi nam se efo ena de hwe o ye de adura begu mi nkwam na papa ne sifasi wo me di si wo se ape na ohwe ensu ogum ye abenkwan na da ne fitaa ana osinka nipa kuro bekum eti eho no minya akoma pa ana me bo ne maame amane ye se ante chese minim de mahu nti minim se ne ba ne betimi aye nam se ante we de freya ne bisa ne se adenti ana obeye saade ewe eho na maame ni tu cheek maame se onu de oni fon me na me wo fon nti me nkofle no asam ne hye me am si nka bata nka me de nka me mpani dedo ana am sade nkwa ne ko she fridge ti me de ko she fridge no de me wani so maame na ko ni sister ba ko ho ama na fle boy ama no na maame ni gina bontin ai bra be yi wano na wa fie milia no na si wu ku no Mako na chese wo kra wo de ohun nka pesa ye ni fie asem tie am ka me pesa me kwa koton masem abonten ho no na maame ni hye mabufuo nam se a me kra me ye jimifo chese committee ni a onim police station kwai ho na mko fa atale hye na ba we call police station me ko ye case ni wie no bi ka kire me se once anipa na timi de nkwan edro na gu nkwan num na wotimi abetine fie ho anadwo ebetwen se bibi besi no obetimi asa fakwati kwan abeye mi bibi bleko a me nko ana me da ntimi hwe me hu yie na se me wo ba bi a me da me nkoda eja na o ma bie guest house bi wo Sky Plus ena ja me call ye se dinosaur aka 2.5 de na me se mo mfa ma me eni sikani mbegu ase de enkaja na me buku ye ti mimi ba fie no anajo 9:30 wo bia nka maame afra wa ka che se mimi se wu ku me no ka wo ba me nim direct e bia nti emi asam na wo ka no minim wo hwe na
pamu akokɔ tuntum ana dwobre no 9:30 akokɔ tuntum enu odi na chi kwache no ma onya aboafo nso boa no ma omo chi akokɔ tuntum no to omo chi akokɔ tuntum ni wie boy bi use moto we fie nam se pious se de sky plus kwan yi so edin nyame amu ablante obetime akotete baabi aye me bibi nti kosime ti yedru ye bus stop wa na boy no ehwe ne mirror no no system wan boy no ne gina bus stop wo no kita akokɔ tuntum no nam se anadwo blewe ane pious ka ho ma sa watale ye hyewu ya mehu sa atade we na hyew a wo de te wo no ti me kwa share hotel no me nsi fama da nti bo be 12 na ekom de me ti me frɛ omomo no se aduane bibi asanti drinks na ensa ye nti betobi nti me ye se me sane no de me hu ne se obi hye black waji cardigan black aji tri shoot black aji cap black na nipa na eba me so onse nipa awunim no awianso nkoso kane anhwe animu no so wo ba me so na me hwe na ntie na anu ohye ti me yesa nka mesansan machi awura hotel ho e na obeto chee me okay anti me bebi sa wasem anam se anadwo brewe wo kume e wo fie ya mama bebo me ho adwa wasan toa me wa ha ose me beje me chip am se be me ne wo hu me na me yusu me chip e na wo se me ma fle me si so dodo e na wo je chip no e na wo to foforo na wo de ma me eti chip no de sam kasam de be ma wa na dwuble ya me gina ha ya me di toro misika ade a chia yetumi je misika wo so enti wo de ekọ e chena me yi me sika na me de chip be ma no afre MTN office abo mama ne se obo mimi din e na obo no nso ni din se meme ye fraud we wie ankrofo phones etwetwe o sika wo so enti ma fa ne phone ni sika wo so enti o mo block me mobile money no na ye den ya Monday ma ba office wo se me bebie a o mo ncheme na de anya me di me ho afofi ni me kwame ni me committee ni ba akọ na call ti me kodru MTN office me bo me number na o mo hwe manim me bo me number o bisa me 3 times to mo hwe manim na mo so nim Charles Damte na mo simpa chan o se phone na ye ne dia wawia nti wo bebie wonim ni code nti wo pese wie ne sika na mo se papa ene nka me kra masem na nka me nchirechire mti ene mo ma me mfa momo nam kan sem ni nyina se wa poison me na me pena che no oni me di kwani ana mo se saa ene afa ana o munya akukuduro no mo di gija police for na ye o mu gina e kwa ho no abrante wa target ne che esi taxi wa kunkon ena police ni ba ko ni me ti no nim sanki e be chew onim si e be che me na brand police ni frame o se Emilia me hu asemesi nam se che no o che no koya kaka bensa ma na sotoro de nsuo bo wa akasa ebo omu bo ni bi na mde ne ko oduma se no frame se me nkohwere me koya nam se ye ono a na de se no wa ye ntimi pese ne busuani bi abete se mo che no na kasa ne nya hu nso nia ba ko ne na kasa akacha ne se o mese ne enko MTN office wo no nko bie chip ne mame nti ya che no onua ne nim se ya che no by me de na minim eti onua ne frame se na wate ya onka na msi da bi o na se me so kra me frɛ na me nya no na msi a wo de time bia wono abeba be bie me chip ama me no waba na minim de ma ye nti ena eja se police station de ye ntimi ma wo nnamu saa na ye ma ne kwan na oye call no flare ebusuafo se me mama ya che no na de ye beba ye dwatoa eti dwatoa ne ba ye na me gwafa kuro ya wo ma ne kantam no se emi ukita nkwara ebia na nkoye wo na akoye obabi nti wo de mia biem isa paucho ma ye mbeli no na ye nka asem ne wo fie na mse wo famate na de ma wo ma me ehu ko ba mu a abrantie di gina so se me ne o ma me na ye no anadwo na case ni si ye no ame ma ye che no o ma me gina edomanim eni fia wotim ese me mabusuafo na nka ekume ana ye de ahye ne ba ne nti onfa nche ne mfa nche chena wo ma me nso sabi otafacha onye kristoni wunye kristoni na makasa wo ye kristoni nti wo kwaya akonkyere ne mpa ebu okobosom so wonim so ma me kobosom so o ma me kana me ni di agora na me ne ye fine na me frɛ na o kyea me
opebosom so kopa nsuo bi da ye honom one konfoba ne ye adamfo nti ene anopo awie anadwo ha na ote etu si nananom mpema na nananom so kopa ye o ma anya obia wo me fie ho na o ma nya oba na ma me ye me a nti masam ne nananom mpe nipa koro a wode aduro ni gu nkwan num no ede ma wo no ede ma me na me de hye ne ba no nananom mpema wo na nananom apama ne ya so wo ba mu a eye me a ana kasa ne nya Maa Akos wati wei wakoda ne nnua maako be opetepepe ene say hwan obo ne dua ne first wife one ne wo ne mampanifo kwani tum na me kasa anu ne dia kwani tum na me kasa mami ana dia ti America sa asam ne chese asema o kan ne Maa Akos ukoda ne dua no yesimo chiwade ye klama na e bi kwadwira wo no nsusu aso be na be ba wo so klama be na niama klama be Monsieur, enya wadwe se ma operation tu be fa ho adi adana me ka sa me Maa Akos wa wansi ba Maa Akos okosi kwotia etika bum na me soma target wa bus stop wo twen ka me gwa wo papa ka pu sa me yamba o minti mi muno so we de senka me ye yalefo no so ye yalefo ni e dia bom we take advantage of the na efra no ntina ka me we de ba ne ho dia wunti e ka me dia enfia na be le tell me vaccine na ka se comedy na ya wundi ya ka mi si bus stop wono ka be wundi e mamu ane be yaw kan tutuo pa na ade beba fie eti Maa Akos wate ho no tina wate ho no adekodie potin ya wo hwehwe na wa asase su ne nsa na anka o chinro so papa no betena ha say mimi chinro so na mimi ko committee adwuma na me ko timbo so menene na koy oni na koy na mi bisa no se bia menene na koy but wo minim mpasoa so a wo ko wuchini se wono watwempra ke be 6 years nti se wo mami 6 years ne kura wo kan wo boa wono ankasa ne wo fa na owu ye no dim date odi wi 2018 asem na wo kan no de nam 2016 wo shia no 2018 na se wo kura wo na ado ho ko hye no mami wono kura me ba ho enu nti na me ka se Maa Akos asem we ye ko kan no wo ye sofo anim no me ka kire ne se no kura kan ye ne din on kanu kura baku na sama betena aka ye nyina no kura baku kura ni we pm eti na ya le saye den no wadi nka de makwa FM station baako eno so akwa hurugu so saa na yasisofo bi so betimi ahwe pemuka e ma ahomeka wontimi sechene nka se aduro na medigu nkwanum na ye poison siaje for de ba ya ka sa me ma watere na sabi no wo si da bi na ye ya wudu siaje for me na me fa atere na ma no atwimponi ntimi ma ne kwantere o ma ne kwantere se nko mfa ansabi na nko onom na se nye owuo dia na nka ye odo dia na nka mabudo na ma wo to the sense wo kura me na mbese wo pe why na wo sa be na ye ma wo atere se fa ma me bam so me committee ni ba ko baba ata na wo ho Expert Boatin otubafo inspector na CID na nkasa na asem no wona nsem so no me dem ena mo ma na tere ena ye ma na tere ni am dia tere ne ma no papa so me bisa so wanya no kwafo ada no wansa bia no wanya no kwafo ma wutim no obi anso anhye Maa Akos ye Maa Akos afle me wuti se ge enti se ye be o ene obebre wo mo na wo obi number ye betumi afrom wo mo makasa ne me wo obi number wa ha Maa Akos wo bebre o te ayi e ne di obenya ne be che na wo se me na me ya wo ayaw e ka o so na wo kwotenya wo de ya Maa Akos so nyana ena mi se ni na ebusa ya ebusa sanka wo na ye na nka bekum ne ma me kum ne kwotse me donya me na me ya na bekum ne kwotse minim ne yale hu bia ka ne kwotenya ne de ka me ma na gentle by kwotse ne nya adwu Maa Akos emi mame emi utim mo de o mo na yes ade no so yes ade no watimi wo koku mitimi de be watimi ku nkote no sa bi na egu nkote so wati so bi na me ya wa ka ni so wati sa bi na egu nkwa mu wo mo bopi na wini dia o keka why na catch us okoku nkote na anye yeme ba e ma wo mubu ya de yes so koye no onu wo yes ade na obubu na mani no emi na yes ade no wo ye dia sa de selem ka so ye me obubu mu na ofa mani no wo se mi wonu wai se se wono na ye wo
Marco, eti metimi di girl na be sia say enyon na ye. Metimi di girl na evidence be na ho. O say evidence say so kwa sofo wo ti omo sofo ni. Say Milan na yem no. Marco, metimi ntusu say me asu me sisi oti o. By so o say onye wetimi ga say nyon no ana say me say so nyon no a. So nyon no a. Marco, eti am ja betwa atwa am say open krom say no krom a. Marco me fa baby ni ehwe so. Wona na fa baby. Me fa baby o me ye de enye ya adwen. Ye fa hene. Wo de ehwe ye fa hene. Marco. Say baby ya wa fa yi. Unfa baby. Baby, me ka say Marco, baby a me ko me ka say me ko a me bisa say me pa tro me ya de dai ene ba ye. Ti o me ka say me ko so lebre. Me ko sole beble na me bisa o na onyale ni asole be na odin wo na me asole be ni eti Marco sa so nyare na akwa onyale asole be na odin na me ko assemblies wo ko assemblies who say chia na wo ko assemblies na me ko assemblies Marco assemblies ni won ma gay kan ni wo fa wo zali afle ko baby na assemblies ni won ma wo me say fa wo Emilia wo yade no na me catch us Thursday ne say eye honhom yade according to wo wani efra wo bubu but the nti na prophet na wo sa wo mubu yade no entumi ansa wani fra yade no Marco gano se me ko nisi ya gani chini gero chini gani chini wo kwa wo di wachi Marco asema me di ba hanom na me di ba ba se wo kwa wo di wachi mi ko di mechi huhum ana Marco wo di wachi wo huhum o di wachi huhum ana se wo ani mimi ni ani na se de na unu so bi di wachi na se mimi nti o me ko ga je se me pa cho de na mani e ko ba ye anya me bo anya ka sa prophet na wo koye na wo ka che wo se eye million na eye wo no mimi ni mo ti me ka che wo se wo ti we e bia no wo de mimi ni ani mi hunu ba prophet no wo ka che wo se a million na eye wo no ade ti na one strike a million wanye bibia ma Emilia kramu buangu na bibi sane ka say you so ti ase wo mu buo ya de no sorry enka wo ye free ho no na nka kone so na ye hunu se wo no na ye wo because story bi e ba ha se ya wo mo so wo maame na ye wo mo de ko ba bi no yes mo nko mo be ko no na maame ne se eyiyi no kwa se mo ko na ne se wo mo ye duom be ye wie ye na ne se enti se wo so wa ben ya aden wanye bibi ama ba yi we ana wo ne ye hunu so no na ko me ko a do be chere me no me nyiska aden no be chere se si an we hi amoa na se amoa na de be chere TV so na se wo ba so be gbe mu ase e de moa e de na nim eni mu ina wo da ho okay maame ni da ho bi kaji bi na no de fa na dia te na no na wu bi sa no asmala nkotwom eno no de che wo na wo mu na meba na wo ti a Marco asema o kan ho pe ma edin o e na me beso o do di ma me say but ma me bi sa me say wo sabi so mo fa nche mo kwoti a wadida wo be ka se enwu Marco me pa cho me pa chewo me pa chewo de nti ama me ka sa ne say sese nke ye me na me ye no a enka mekum ne kwete ne kire say oye tu no ankasa etu ono ye na adwen say botayo mu di tu anamo no eni am wawo ono ye na adwen say nko be say me oye na otu anamo bebre fa me ho say nko be say me pa obegu manimu ase obe mama kadem bet me no kwasam onyame anim opon me nsanum nyine tinimako ma ho ma che sore me mfa nya akwadworo no me nsa ne fa ameko sorry ma sorry ameko baptist ye ya ho ma che sorry Monday to Friday me mfa nya akwadworo eti enum ni the way empaibo ni sikoye no empaibo ni sikoye no eti wenti mi eno na ama mu tu anamo a wo mo se mi me beifo na mi me den me hye me nam akwa baby na ensa no na mo mienu nyina na mo no dabi me nko a ono nsa ono tie wa no nsa da dabi ono nsa no oye premier ni ba ono nsa oh okay enti no akwa baby edan ya me ne netim otimi kofa amalam ebe hye dan num 3 days
ma hwene ye sen mpoma anim sei ahwene ye ne de ya kwanchere ɛne sɛn mako Tawari tu na me kasa. Asɛm bi agana ka bie ni won kure. Wo de no kure 100% wasam nyina ye kure. Efiera no da ne nkyɛn pɛ wa. Efiera na bo mama ne yɛ. Me nhwe na me bibi wo dan mu hɔ a me ba fie hɔ a ma mfa nka me ho. No kwasɛm onyame ne me de dua na bibi sa ne me ne nyina akɔgu toilet. Eti sa de aye me bibi kura na enya gewe asɛm bi ni won wa. Ana won so ade na wo ye no mam no ko fa no ni me bia o flow. Meba. No bomo. Open no bon fon fe say oh boy na fe ya damte no. Isuban te say. Ana ka wutu atwi. Yaw, we ye mistake out to betwi. Say. Enye ade na wo be ye no. Wasa ne ho no bo am. Say. Wa ne no ho na. Say okay, say. Ena ya wada na no TV no so no. Me si me market achi om say jabo yi die no kwasem onyame anim say nye na ni na ye ne ya pa na e bi afa na adwin mu a. Ka me ka say boy no nye collect. O su satan hu mi na ti jai. Wo na me hwew. What's it? I don't know. Mammy, no, Debbie, what now, Shamia? No, Jamaica, baby, so Casona now, Shamia, wouldn't even such as say, meant to say, me patch me back. Dear, meant to 7 is Mrs. Beman, I didn't know. I will not be much. Boy, Mammy Patch, me boy. By the end, I may make us and say, not some no better than Hakaye. Some me one, some me pet, 1 name in a queer year. Enti anu di enti na o ma me mention na o sole na pa yisi kama mi o sa no de enfa ho wo se e bia na me no ata no me show o mo peso o mo ye no me ma cha no show o me fa no so ore ma ko asema me kana me ata na me ba ma kasa ena fiti ya na ma ba se awie ni ma ko enya information radio no awie no information eye machine ko chiri ete mi gane ba ha kire se mi ti mi fa obi mesia se gane na yes Emilia enya Emilia oh mi ako e bia se ni so se enya mia adre na ka ko etimi media koto de ne bodwa ye nya nche de ye nya no nko eti adu ya diu adre kokko adu ya di me adre pa na edi me no ela mi ga say wo na mame wo me to show na wo na me to show wo na me show wo me to show say me no ya na no kwasa se watena ake ka say me to boutique atale 1.5 1 million na dem ye no papa 1.5 1 million wo pa I want to be that enye premate me Mami, sesi ana me pacha o. Ne ha pa ne senti o de ma beta. Na me ba me sisi. Mako. Wo kwaje ka obi ma mo ka. Mako akohia mu mienu. Die nti na wo kotwa wo bi betri nwi. E de kwa ye aduru se be ye de ka ne be ma wo. Mako, on no boa. On kan kure. Ya dante. On boa on kan kure ni ma de kuntie. Ayale said ya so wonya bi da so be wa so na ka no kure. Dabi. Si ya no. We ni dance. We ni dance be be wo so. Le gan o se o kan ni nyansa na. Madam. O ma mi musa, o ma mi chem. Wo si nya no kure chem. Na mi chem. Chem. O ma mi chem. Chem. Trinwi asem bi ko so baby. Ti wi asem ko so baby. Eti ma mi chem se denti na yeta. Wu je na gbom papa. Bedum nem na ikini chem mama. Mako. Gewe no. Ohu mi na eti onum no. Gani emma mi di mojafla. Gani mi di mojafla. Eti mi ko baby lom ka chem se ge no. Ade obeti me better ten say. Ade so unyan bibi na mutwam. Ensa wo beti obi ase da ge no. Bisa so ni menye mojafla. Emi me ba. Me da fo. Mate. Ya to bo aseba me amabra. Me pa cho mo so ni mo mame. Meti mi aso le agodo mi so aba. Kono mo nsuo. Obema fo man bia. Obema obi. Edru pe chichil ba ko se ya.
ama sweet mommy nkona ene de ebusuafo na de yere ne so da ne se boy be ko dwom ne akodi dwam kam for 3p garlic mixture e de amoda sani bia se awie wo pressure no check na ahwira kosora ma wonsa enka 3p garlic mixture dre ye ne papa ye ntino enso to e ba ya na sa eno to da se no nyanya bia bomoden sa wo sa beka bia yade bebre e na 3p unya bia beto ase enkankan ene mu am sugar level e na fe so kra no pressure ta kosoro wo ba bo so be so na bebu wonsa somdwemuli a wadro no 3p garlic mixture pebi to e wo pharmacy any herbal shop bia emom 0248928824 0248928824 Transpi natural mineral water boju so ye kanya nipadua ensu ede search fridge mo enche fridge mo betimi anom anka bia ne eche studio ha de ensu aye no no enro ane Transpi natural mineral water 0554207384 0554207384 frepe Transpi beni for ebejo so Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center somre and say ho eye wallpaper just so bed sheets blanket curtains original curtains bar TV strips light epoxy chemicals any waterproof chemicals near money dia bebre and Alaska one more eton Kumasi do Mrs. Anochi Abro sign Eben Prudential Bank do to frame 0268419596 0268419596 Current Stick Ventures Mount Zahara no papa no da sene wo so atimi anonom wa honam etaya oya enemu mreye eha wo mane mema fe yade bia ni nipadua no edi asie no wadro eye Current Stick no papa wade abadwa so eye Zahara Mixture ena fe G capsules Zahara Man capsules nso bo mema ama moja brand ya fe hindi herbal mixture so eye dro papa we eye dro ebo wo bia nkankan no wa immune system no aye mre no team wo penudo mu a Current Stick se frɛ wono mai 0248569335 0248965335 for Charistic Vengers and penny for ebejo so security shared system as say wa we hear CCTV papa na ne wo from afa video intercom access control intruder alarms remote surveillance and afa home automation ni nyina no bomode say odo ani bekyeremo e watinga junction nam say hode e bambo ho nsam and a security shared system wono hwe eka atinga junction wuduru adom fast food hono ma wode e ya frɛ 0506215909 0506215909 Gasto and Mensoplax Mesha Romie no Gasto Mesha no eboa siesie yefunumo wo yefunumu ta samfro didi ana aboa no na hyehyew wo so mframagina wo yemu atayi mframa basa wadro Gasto Mesha afa Mensoplax eno so ye ede mama ya fiche kuramu ye a ene de emaye de wanya yeast infections ya kyesa na himfi onema nko ye nema bi fra himfi ho banka de eche no enro no Mensoplax Mesha pharmacy herbal shop bia no kwa wo se wo pe Gasto Mesha ena fa Mensoplax Mesha 0248778899 0248778899 yeguso aka wo fo abata ne ahwefo se admission ekosom ewo College of Medicine and Allied Science wa wie senior high na pesa onya first degree ewo health information afa degree ewo Bachelor of Diagnostic Imaging bomodin so bekwa na admission wo so akwajo de afa hya ne so wa science program bia pen na pesa wo to so upgrade na be medical doctor no fo ni kiremom ewo College of Medicine and Allied Science 0208456556 0208456556 email info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh eba malaria wedro no time herbal mixture etu malaria se emwa ni nyina beku wonom ama na se wa wonom no ato a wontimi ni die no so watimi edidi abore die ma die no honam taye ne ya die immune system na ye mre no edro no TIME 0244417669 0244417669 Grow Fine Mojadrom Grow Fine makes you grow fine na Mojadrom super na se wuntumi na da bia wa ye mre wuntumi ni di oba ofichi kura no wode na emma kura obi so de ba na aboro so oba besi o se gisembo pad mienu mansa enka Grow Fine herbal tonic enam se vitamins ni temo ntino da bia na da wonum bia ebebo ho ban e de free infections ahodo ho 0244596532 0244596532 Grow Fine makes you grow fine.
Max Global Link Limited eso se bomodi ambra wo apese utu kwan wo kwa kwaye adwuma kosua de wo kwaye business ana wo konsrahwe abusua ne adofo atonsa de afra wo a Max Global Link Limited wo kwa man e de se Canada, Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia, New Zealand, Mexico. Mesra wo yire wo Ghana peso be fa ne kro wo peso be fa wo fa se no be ka ho amano ne afasika no ebesi a Max Global Link Limited so na wo manyan krata asem ni nyina emfama enkran a Max e wo Wager White Cross wo ne West Africa Decotals e na edi animhwe Kumasi Asafo so wo ne Senate Office edi animhwe 0205874034 0205874034 Power Specialist Herbal Hospital Asifa Company bra no fa bibidro ento ase emfama hepatitis A B C D N E ni nyina no eya bibidro e no di to ase e de ama wo so so ananse wo to ase ntiri twetwe wa ye friend say sciatica eye Power Specialist Herbal Hospital nkasa ne mu abu anasa ato afa ho ni nyina no fo ni kirem e wo power na yade a wo mo age ho aba so bode pa no hepatitis eti wo bia na boso ne seso bia no wo de be call Power Specialist Herbal Hospital kuma se feya se leg bosomtwe ekwan no so wane Jasbro Filling Station edi enhwe enkran kwa benya pokua se ACP Main Road afeta krade Anaji Estate wane Anaji MA Primary School ena edi enhwe Fred Dr. Akosua Eduaya e wo 0244544422 0244544422 sweet mommy ama medase ahaya Akoma 87.9 FM Akoma monsam jumedie no anu asuguso awutie no ene ye the cases mienu ene bremo na ye the Emmanuel Emmanuel story na awutie bi mame e de asem na wo katie a kire ye tiefo no ya hwefo e de afa eho yo sabre mestre ye tiefo ene ya dofo ye tie ye nyina ne se ye nyina kwara ne ye nyina ye ba ena na metie ni mo na me ka che mi sister sa me boa me ho anka akola me boa no e chese obi nim de obehwe obi da ache nti mesre ye tiefo ne ya dofo se omoma ye nye Emmanuel moa na emire sem no nso abegina ha dia dance ache Kristo animonyam amen yeah onso dia na wo kan ye ba no de ye pesika akoye ne surgery no yo icheme tiefo na ina ni chopa obia wutie Akoma FM bia chopa ne de poma chimso bia kakre bia ye de enswa uya ejanu abompa yeguso awade be ye obusade ni na e de ama do hwehwe owiase awade be yama ina kakre bia ye de enswa kra awade be hye no ni awade be hye no ni nyam insha papa ubetwa me be 10 minutes be why okay nti mo ntwa me aso ye ba ye be di nkomo na ye hu nti what eme ede ade study atodwa oye ba oye obi aba ya onso de ne de ato ho eye ba obi aba nti wadaroma ye guso eye Emmanuel Frempong eye whole in heart wadaroma yade a ehu ba ko eno no papa ede wo mo ko say frem ede wo mo ko say frem that is how cow engine yes it is a cow engine break pembia Akoma no ne kura ni padua no ti say Akoma no ti sizi kram na ejina nti babia wo bia afei ena ya start afei na ya shase ti yesra wo say wo bibia entwentwen so enye ntentem sebeya ye nan sore prekope na abusua befre na esu adaya omsese ena esie madaroma yamobo numbers no ebiem 0599 926 0245 Telezalo 1462 0245 Telezalo 1462 na 0599 305 Telezalo 5 202 202 yeah but so wo kwotro no mu a
adoye Bible kasa fa adoye pa adoye die me se Bible no kopem awie ye ni nyina adoye nko a na nyame kasa fa ho na nyame kasa fa ho no ade a wo sanya ho wo de man na wo sagie ye give and take na wo Bible mu wo de ma oma wo ma ya na wo sagie ho nshira nti wo ma pe na wo ji ho nshira wo ma pe ya metie fo ho se nyame ya dom ochina ya beto aso story we ya beto aso nyambo ochina ya beto aso ye nwie ensem agugum ne ma me wa ha ebinum timi yiyi wo ano o ma me wa ha so eyi na no aha ya sem adawro ma china ya beto kwadu na wo boy no na homa ne wo wa esese wo bia so yi no bia be yi no ho ano ekwa edin se ya mesi edin ti se kosua efiri hobo na tretre sa enua na afra no bibia ni wa betua anya udin ni bia wo nya biem iti si ya kase ya ntoa so ani aha adwene esese wo bia na fe kwa na nsem yi ba o bia esa asem kwa ye hu ne kuma sibre dabi ana ye ntumi hu se so be sign ne ho ana ye be hu so no a ono so kwadu a wode abo ayawo chini ni ade so be sign ne ho se ye dance fo so bi wo mu e no kasa because asa no kra ended e wo baby enyoma e wo mu bebre esese ya mama ha ya batu aso ye wo nkyeremu bebre hu se me kra me nkyeremu bi a e wo ha na e ba no sese moja fre nyina asan ya bem abegiremu nti chese nkyeremu wo ho papa ena kwe ofa so ehia no hu se hotel ho no owo ho ho nyina esese no hu so okobo no wadwa hotel ho ya woko tete no krese no pamo akoko tuntuba najo ese mo wiase esese ni nyina wo tumi kyerem abrantie ma me se Emilia ewo bayenu onimu nan ewo so okire ye dan su no hu no ye ewo so okire ye nyina ye de no to a ye nwie beto aso nsam ne do so nti sese ye to aso na ye nyina ye ti ase efiri mu nti atiefo ye beto aso nyambo a wo kina nti na ya besi from Paul manso die ni mu aye ka no kakra se be ya nyame ya adom wo kina no ye di kia ne ken ye bewie kia neke ba bia ese misu na ato ne boase yiku be me ya eno susu ye behunu ne ehunu kwaya ye be de ye be fa so se ono aso bone e na bewie ne na eno susu ye behunu na mako yesre ye ka na ye dia baba besi ye be yiso efri se emoa de emoa wo bua obi ne no o kina na nyame so de boa wo nti ye je nkwa e wa Akoma FM wo de o se Maa Akos e je nkwa Maa Akos ni na bedwafo te ha o mo je nkwa nti kakra me so me wo bia no me so me de kwa akoboa o mo etiefo sika ne donso enye sika betensa ne ma me si wo si su nyina onu sika ato ne nsem kese o ye 500 Ghana o de ton eyi wo na pampem gari e wo na pampem ensi ho e wo na pampem sika ne nsa so mu ano no ene ye kokokuru se sika we di abre no ye hwan oni mu wa ba bia aka me na wo mienu si ye beboa no ne apepa na ni su otena ha onka na no ntum esunsa na areho ama ye nyina ya moa na holy heart ye yare so a efe nhu akora na fefefe onam ho fefefe onyini yie but obi anka ni free a e bia 12 years na ade behu no wahu say we de e was nka 12 years no do say but unnim na unnim fie na hunu yade bia ha no a obeka say class 5 untim say obre o sem kokko ana unhu na won fence su no unse ye was ankola ne bi o ase wonyini ye o kapopo nkola ne bi o enti u be hunu say sa na otie na soso yare ewo ne ho ana nakoma no na eye adwuma enu so na ensam aba ho enu na tokura abeda ho no enti hawo no so ye nyina said o ma make no yesere wo nsori fuo yi
mo a mo bie nyuma kese mo anyame aye mo adom obi wo ha ma ko obi wo ha obetumi aye amana boro so obetumi aye amana wo nde ye to ye nsafrem ye srem why ye srem bra beboa ne enye nkwa saa de we na nyame eni je ho o se me yare ye wa ma mehwe me wo hu nyame wa yare da papa we wa yare da ne ho kire no wo hu se ne ho akire ne da oda wo mpaso wo se papa we oda wo mpaso da Yesu Kristo ona wo mpaso da ne ho kire ne da o se wiase na de do nyina aye ono Nyankopon dia enti sa papa we ne ho kire no na wei enne akrai ho asem na ka Emmanuel Morrison oda wo mpaso Emmanuel Frimpong ne ho asem na o ka ne enti mesrew ensa dansa yem mesrew mo betumi aye mo aye na ka weye ntumi eso sene ye obia fa kakra mra kakra no wo de wo 50 wo 20 wo 100 Ghana wo 200 Ghana wo de ba 300 million 400 million wo se monye mo fa nko wie ni nyina papa nyame be hira enne munua ena ne ho akere ni mo aye na yeso ye mo alo na mi se onyame obehunu mobo ye da wase se mo be bo aye evangelist na me bisa se hwan ni hieni ni obi a wo hie bribi obi o hie bribi Frimpong se bebi a obegina no o hia nkwa na nkwa we no awurade no nkwa ode amandada bare nkwa we ye die nipa ebeboa emmoa we wo nipa nsem ene sese eba eno nti bebi ayima abofa adri o hia nkwa ana Bible no say de odem fam ohiani no ode afam ni awurade titi enti eye principle giving eye principle bia wo ye no wo de afam ono awurade Frimpong man so na tia no ma ye koye ne sa operation kase but de wo firi Akoma mu ye no eye Onyankopon ana me no mi enu ye de fam no na ye de ade fam no nso a otua ye ka o ye nsenkyere ne enti awurade se ye fam no through Frimpong na yenhwe so radisha was akwa we so ebia na ubreni ebia da bere wei ena awurade be bie o yefono ebere wei ena awurade be ma wukuna na so oden waya asomre ebere wei ena awurade be ma wo ba bia ono so bonsam achichire no na se dia wo de ba no nyame no anim de da wakoma so enti fa fam awurade na hwe so wo mbie osoro enfa mawa fa fam awurade ne yenhwe nyame awurade papa ane ene ya start enti ebe kwa kopim se de monim se ye mpa aba ese mpa aba jina printing aba ye kopim se ye bedru ye baby a ye kɔ no ye be reach your destination no nyade a ye be mo ebu bibia so wo se ye de bosome ena ye ne enye sika no de kɔhwɛ no a ye de be ye bre bi e benye sika ne bia no ye bre no ye betwa so na yakwa kɔye ye ba no ade no ede ma nti koso ase onso ubetumi ede wodi aba yentwa ye homra ne ba ye bekwa homa ne so ma many kind mobile studio lines no answer na fe yentwa ye homra 032249803 032249803 and 0243114497 ye ba ye bekwa homa ne so Ewra me pa chobra na me hwa die wo bag bra ade kese no e fa ho no ya e wona Akoma mu no na nti moja ne fa na chi nti no enti na ma wontimi enya kese na o so ane nani aye kokko ti ye koya doctor na wo kolebu no so se eno so ka ho na ma nani no ana ye kokko na o dan so abi won ma be at least 3 o'clock eni ni aye dai ate ana asama na disuan so aye dai e kofom ti ye me experience ye hu no nani no tore bia na ye ko eno no mo se eye noa ena odane bonom yensa nani ate sa ontumi na biem ontumi na ntekese na ohome na oteso ba eno na ama no ayese no because wenya akra wenya emfie edumiyenu because meme ba o mfie edu no osowa chenwe nti but emfie edu nti 12 years de enye ni nyina so ena yen no yehu no ewa hai nti no na onye mfie san sana who notice say as a baby ha me be nti me fa na ko o free 10 years mobile 11 years no na
yɛhunu sa nti yɛkɔɔ gyi no ayɛ kotwa Dr. Abru twa yi no wie no busa sɛ onya sɛ na me sɛ month would be nyane 11 years nto mo yɛ no so 11 years nti April a yɛbɛ wura mu na April 2nd nti mo kɔ eti sese hinfa na yɛde mo kɔ mo kɔ kolebu na ɔmo so ɔmo betumi ayɛ sa surgery no ɛwɔ hɔ no nti no ɛde ene de na ɔmo di nkan ma mo yɔyɔyɛ ansa na ɔmo se mo mepɛ surgery o yɛ kɔ yɛ no ɔmo check no as ɔmo ne gyina yesu susu na height no na yɛde ne tututu yesu mo twitwa na Akoma no ne yɛ ni ebi na ekura me we no ɛyɛ Akoma no ɛdeɛ no ɛna ekura me no okay ɛna ekura me sesia no ɛyɛ hole in heart na obi a wonim hole in heart na anasa doctor bi a wotie me no wonim sɛ how deadly saa yadeɛ wei ɛyɛ how deadly saa yadeɛ wei ɛyɛ meka me sɛ me nim sɛ me boss bi ba enya bi ɔmo kura deɛ na sika wɔ hɔ nti na ɔmo anom betimi but ɔmo so koen ya tumi ɔmo fa no free Ghana ko as a South Africa sɛ India mu baako enso so yɛ ntumi enya yɛ boss no eba no ɔno nso efiri mu saa pepepe okay nti no na doctors say ɔdaduro so ana ɔmo mama duro bi sɛ dia ɔmo yɛ ne mojeduro no mo etwere ma yɛ no no but zia na sɛ yadwene nyina na kɔyɛ ɔmo ka sɛ mo num aduro bi a yɛ bi agye sɛ bi a mojeduro na but zia na onum wie ne nto bi man bi mu de ɛno yɛ ye mame gawo ye woto aduane gere gabins ewo cafe Masarachi onyame onhyira wo papa ye ne ankasa ye nua ma Beatrice afrese wama no 100 Ghana se onfa meboa ye Emmanuel onyame onhyira ne din no kra no se Emmanuel oso onyankopon ene yen ewo ho onyame ene ye wo ho onyame ene wo betina bra wonso obua Emmanuel no mama onyame nhyira pa no adwuma no enkoso afa ye nkwa ahoma no esoi 0322498035 0322498035 within baby afrefre Bacho frame eda ba me kasa fi adwuso kwa so eda kwa mama me pacho erade hyamu dika me kyam tifo nyina na kaka me kaye renia ba no ewo mberma no ye mfumso so ya na ontwe bo asatinti atendidi no awo shuru afa bema no mama me man quotation bi obi o se no ni ntontimi okofia o man ni bi kan ma no Second Samuel, just 1-18. Uncle kind of be say, as I said, or demon from so too, a radiban yard for. Santisa situation no, I will print a Akoma. Now it's on him from so to know, or Peter said the only affair, or bread pa. So you from so to know that in fun 1 inch channel, no radian yard for. Answer the hand. Oh, Sharon so pa. To me and so 0322498035 within baby afa free hello Marco benena Marco do yo good one yankwa Marco do the magin for the create about la gingoriti anyone na yele kwano ele pro bank ya ko ko ya ko ngo so so be bi abaka wa ta ko be men to de so ka so be mo wa wi ti daka aso da ya bi mo so banko yo ko menka hon so din baby afa hello Marco yeah good afternoon Joe yeah no be that for I do stand my family I come back to the party as a baking ma aplana sam e ma wo ayan ka o kan se mi ta e ka fo no ni aso fo no so wa wo du kabua ma ka ma kuma be man na mi so ka ni ka tia e be tinga ya ba no preaching ya ka mi tu so ai ka ni tia ka no anya no preaching cause e ni dia ka pepe let's start off for say ka ki jam from na ma mi ye jam ki bi tia ni ya me se ni de abana ma no ni yere ni de be tan no ma no ye fun eno pe de ba ko pe me kana man kan am pa ma no ye fun o ku ko ba no wo na wanya nkuni bi an say wo na bet na fi de so na ye de
on your the catch of an so ban or buni atanya man na ba kokra won kunu nchene arresta wo koba bioma obehunya madam osoro ema wa botre pa ma me fa we na etra ye beto so so betimi a che wa dwere won Miriam kasa to ese mrano mo fa ema no no nti omo ya wo mutumi kasa bia ye ma mo be 2 months 3 months mo fa no mra ebia mo afa no ama akoye owu asem pacho mbetimi ama akora no epie kakra bia ma me a wanhwa na ne were akoho ne ho owu sa no anhwa na ne were aho ne ho nti eduru ne so ana yama no aba nyame nhyira evangelist nti de na me kan se omo mamo ebia boso mienu miensa ananan ebia monfamra monfama obetumi afri mo ana omo kan bebi se you come as bia 3 months bia na yemra but I say aho kire ne yintinu na yintimi ko intina skana na I say yeni wo so ye pese ma radio phone bo aye na itimi omo kasi akoma radio phone ye nyina ye ba ko ba bia se na